It's a beautiful Tuesday morning here on the radio. We are pushing, we are believing, and we are trusting God. I'll pay a denya go pass. Sanandum ne bambonti. That's what you can. I'm our friend 0593406565 0534050199. Anidaso Wɔhɔ Obia. And then you pass. Hello, good morning. Bra. Sakwadia. Good morning. Good morning, and I'll pay what to say. Bra nyamia do me ho ye. Ye den yanko pass. Yo, bra ene eya benada. Chia benada fo nyina. Udi kan. Yo, meden nyamia siama me sofo penny, Honorable Bishop Richard Duche Anyagbede. Meden nyamia siama no papa ba kope. Meden nyamia siama loyal fans of DL presenters. Fo nyina meden nyamia siama Obia. Meden nyamia siama mi fiefo. Me yere ne mema. Meden nyamia siama Santi Zongo. Kofi Yima. Meden nyamia siama Mekua. Meden nyamia siama Sandra. Meden nyamia siama DL College Association fo nyina. Meden nyamia siama wonso. Kojo Samibi. Any DLFM fo djuma fo nyina. Meden nyamia siama Madam fo baako. Ye friend Joe Otikomti 4. Meden nyamia siama onene yere. Any nebushia nyina. Oh, yes, we do. Amen. Amen. Yeah, that's it. 0593406565 0534050199. Yeah, then you can say hello. Good morning. Good morning. Me about your first say. K-Channel pay and then you can say. Well, too bad. Yeah, for good morning. Good morning, Hitman. Me about your first say. FM Ben Mekasa Free Tema Committee 5. Ben and pay and then you can say. Ano pesa ya samako algabilan to one telema kasi banya. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Kofi man pay what pum to say. Nyamia do mo bra kwa na mbacho se. Nyamia do menso me hu ye papa. Do bwa de yan ko pon ase. Yesterday nyamia se osadun wa kutwa weekend yesterday abaso bio. Yedi kamima Tuesday for in DLFM College Association happy episode day any precious fans of day Tuesday for women happy episode day brakwamna and there benada so share sene enkuko ebom kokro kwa na nyamia yebi yedana se e woni awaya mai yesadana se e ma ye mame odobrodi ne nkwane na brabo ne nebusia yesadana nyamia se ema obi biara otie DLFM and dan of Hitman Udubesi on nyamia ejo nyankopon enka won so good morning. Yeah, good morning, sir. Of fire attention up here pum to say Nyamia dum ye ho ye. Nyamia se so de man ko no de man ba. Etemo kan no pasa de ni eji. Enyo obi biara opia kwa ko pena na eduan. Radom fan ko no fare mraso dream. Amen. Amen. Of fire yeah that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho for saying. Patcho ma Cassandra ni. Mama Cassandra no pay ne nyankopon ase. Ano pay de dobo ade nyankopon ase. E wona doye ni mu bruhu bibro de adon ye. Akaye seye ne hona nso de na de akyeye. Yesa safu wa yeda wasi o. Beje wasi da no kamfo no tuntun. E da wasi wo ye mami odobro ni na brapo. Papa yesa wo su me hira oso ani gye edi maye mame so obebo ne ho ban afina kanfo ho saa na me jai precious fans fo nyina de show radinsa me busia dom papa boy nyina ho ban na ye fi ohaw na mane mu yesa radin yankopon na watro sabasa e wo DFM eso yakasa we radin na waye ye da wasi e wo enenso we yesu demo. Bye. Amen. Good morning. Good morning. Me patcho Gertrude. Yee. Mami too. Yo, ke kira mo fele me so mo se twitwe. Me da kida ko kwa me ba se ya do man se. Na mi obo ni pa mo obo me fu ba man ne. Dodo na ti me ka free so a. Na mi ni me de ni ye papa. Ne na nsa. Na mi an fa fianka. Accident di ko konya no. Na anye bete. E won krapumpuri man te sa do. Na mi abo me hu ban. Ma de wo fie ayara
nyame ni madi papa na me de nyame asema wadu Lumba oka GH Radio College Association members ni ani ye chairman aya kensema me ni wadi ni me de nyame asema mami I assembly woman out on bag go madina zongo janshi nyame mbo mami huban ba se tampana bo so mudda nyame ma ni nyecha wodi wom obi biara o tini kan na no pe ni kwa kama ke cha ofan kwa wodi sura wodi na me sema no pepa o chew chew po fi studio na so shanya nkopo kase me yire no mu kokwe akpene eni awo so mu chia no why Mateka Jeremy that say. Good morning. Good morning, Brako Vanapome. Me pacho me hu ye papa pa ye frozen. Pacho Odoni is Lego no Bujo. Odo ye nenya nkopase no pay. And then Midanya Miato Mama di Pabi Achima, Santu Kana Pawe. It's here than Nati Bebri, and I miss so de Miss Midanati Bebri, and where is Christo Dimo. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho ye frozen. Me pacho friend is Sandra, me first reason. You ye nenya nkopase no pay. Pabla no paying so na kupon share any customer with the abre. Me ma Tuesday boss phone na happy story. Me say this last for me man happy story. And I tell me na kupon ase o ban boniface pa. E dey show me na busia. Na wo chimu yin na wa share so aboy ho ban na wa ma ya ho amba sema. Na so down one na no say e dey gam manu. E don na me ase e dey ma ya ma me. E do ni ni mba e na busia. Then I'm asking the mom any of my bravo. So then I'm supposed to made my DLFM, Obia, and everything. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning. Waba ye jiwa magi. Wa bodino. Anope wapum. Mati anope wapum to say. Adomani afi ye na. Mami. Yamishra wati na ya okrada. Abana ne kwamna. Yamishra mo pa mo de mo ye jawu. Te mo ye se. Amen come on. No ma munya shisada, o ma monkwane ahoden. Anope me da rade ase. Wo hwe so pa wo de ahwe ye nyinara. Ye die. Ye so ye ne basa kase akura ye mu. Wa home nkwa home agu ye mu. Wa me ayokrati asefo a na ya sedan kuto. Me ne mema, me nana no me si pamfo. Ye da rade ase. Me da rade ase ma o my Ghana mu mofra. Yufu ne mpanifo nyinara. Amra me da rade asema won so ne wabusua kofini na busua famene na busua DLFM abusua kase a ye nyina bedom bi emu nipa nyina efre me da rade asema wo bibiara rade mo bibia ho ban me chia great we afe for 49 nana me chia won nyina emrantie pemasem a se bro adwen ne ntia se so ye me ka ne se nyame enya won kase no mi won wanum kwan o my Ghana nyame wabie ni han no kwamna wanfa nkame yen onwo se han ne da so enkrama ye humi ya nto ye ntuo de acha yen de a na ya sedan kuto woni nyame nya dwuma anti magi nyankopon anka won so ho no pay. Good morning. Morning DJ Hitman. Piano no pay wapum to say. Nyame wa ye bi piano de tema New Town. Ye na nyankopon say. Ya mi nyame wa ye bi. Na special de ko share 37 na General City. Nyame de wa ye bi we are live this morning. Yes, my mother, sister, mama. It was the Manuta market, not more. And I'm a boss, Gamshi Shono, for what the Manuta market. And I'm a customer, I was the Manuta market. And I'm a better about a friend, Obed, taxi driver, I was the Manuta market. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Great to have you on a pay wapum to say. When young Copon da Roma, one man who we are Nenso. Yo, Didi can me Danyamias, Mamma Kwan. DJ me de bia me ka se David kai o se me koda me dai na me soro na Ewurade basa kura ne mu ana se Ewurade basa kura me mu nanso obi wa wada soro nanso basa no edi ne hwambo e san se oda soro ye no wamfa no ho amanya me enti ne nyame so egi ne nsafi ne so na me de adom ne moburu nti se me da so ti ase ade me ka ne se me do Nyankopon ase ma me bra da na se bitimi kasa me da na se bitimi nante me da na se bitimi home sabe me da na se mpo se bitimi ko baabi so Tiame mame anti magi nyame nhira no papa oyo nipa odwin nipa ho onyame wonko so nhira ne nefi pamfo nyina DJ me ma happy so de benada fo nyina mo bia happy so de nyame nhira yina 49 na da nyame nhira you great to have you on a pay so yeah that's so on so friend what do I say that what about good morning me ba chair for say me pa chair from you mami ti wanna pay
and pay me the Yamia said, Yakada, where I said, man, pay the Patricia was professor piano was a manita marketing. Amen. Yeah, that's also what to me. A friend of pay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora no pay what to say. Apo mi papa pacho mi didi sa o ye. Jamia do mi anso ye hu ye papa apa. Baba adiasi. Hitman no pay me there adiasi. So ma de pachi. Hitman so there adiasi e de ma o ma wa won din enkwa. Na de don fa send dem bre me there adiasi. E de ma DJ Ghana ma wo gbe chile DLFM and next. Any area mama plan. Anita commando. Hitman ni nyame ye tumarada. Nya nkopon enka won so hu Dora. Good morning. Good morning, Bakobra. Mrs. Mintana pay what to say. Namia do me hu ye pa na onso. Namia do me so me hu ye papa apa. Ano pesi mo happy so day. Thank you so much. Raden kaye hu. No man that day sunye foforo mai. Ano pay me ni me fie for ya sem ne say aseda enka onu radidi. Ni obo so ni asase. Na ano pay wa mata twemada bodwe moje di mu afusania. Enye ni ya ye hu. Eyo no no ye ntu nsane meje na seda sai jai na wotwi hye onwera densa omo ye ho bai ye ma mu ko school mu ko ejuma yankasa ye fiko ye fiba ye dem so onwera densa o ma Ghana ni mu nkwala exam to be the do mu enim radin ti na ni mu nchire wo bi o ma adwen mu tronko onka obi a ho ma ba tan na akuma ento ne yem. And none of pay asami na ni say akoya abatan ya yededa de dankwala ni Awurade ma odum bi ndum ye ye kwa onti na ni munchire ye na ye ba ye nya bi mbre fie ni ntimi ba mehwe ebusuya Awurade ye ba mbofo ni ntemgina fo ma ye nyina ye sere ni nsem adom so hu ye mobo onka ye ho onye fi musuni esen mobo ni kwefidie bi e wesunsun bia ondi ye mfiri mu ombo ye ho ba nsonko DLFM ebusuya kase a moda ho a mo ye adwuma e ma o my Ghana Radin tin eni mu nchire mo nti obia no onko obia ho Bakobra me de me ni position me ya dickness Mrs. Minta tin da ku na kwa enti no me twen say wo be fa watare na hye na me di wechi ni aye adwuma no because my start evangelism wa ha mate menya dom bebre ya ye gusu a tese nya asam ketwa no, Awurade ntine ni munchi ano pemichia loyal fans of DL presenters for Mr. Sakode anope nyame ntine ni munchi ro 49 ye president ba ko pe ye chairman baby awo bi anyame nka wo ho reverend nyame nka wo ho loyal for Awurade ntine ni munchi ye nyina wo Yesu di mu amen Mrs. Minta. Good morning. Minia Asante Zongo. Papa kwa ba o ya ejana anope wapom to say Ososo hia Asafo anada roma. Baba ti unkai die. Eye. Ye de nyame ase. Asafo onte onhyemu wa watafo ni wate. Amen. Mo. Na kwaye brada. Esanse adwada no ya amanti. Ene meto nwom. Na mi dia hye. Asafo yehu na nyam. Hwehwe nyame sumu no. Ansa na wo. Ewiase mo jabadi anyinara ye be dani eja odasanie hwehwe nyame sumuno ansa na wo ewiase mo nyama anyinara be twamako amen Asante Zongo. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe fro say Me de return na pen ka se fit na committee one return na pay na nyankopon ase ka se die ba se de nya be ye nyum to tuni nyina Ose wa hwe me fom so na ni ni Ose wa madepa adepa bi so ati e bi mo ye di ya ye no meni me busia no my Ghana ni nana ya je nkwa pa Ose wa hwe me fom so na ni ni Wama de pabinso ade pabia tie biemo eni DLFM na ya yi bre wo ma jinkwa pa amen me da say good morning Good morning, Brakobra. me ba chwe fro say
Sister Magini from Brock about 14th March. My birthday, my fresh, me nyakwama. And then the waba, and then happy belated birthday. Amen. Nami shroud. And I'll pay you who are wish shroud. Amen. No one trash him. Amen. I'm with me for deal, you know, I rather come. It's true. Yeah, my mother, I didn't share what any master. I don't know. Amen. Amen. Yeah, that's so. What to me a friend of Payna? What do I say that? Ediaba. And that's so home be a Jumedi in the Good morning. Good morning, Daddy. What is that? Auntie Comfort here, who your papa pronounce well. You, but if you are there, will be a who your papa. You, I know, person, family at the comfort, make perfect big farm. I know, person that is classy. Radiate that was you. Or when you make a share with the and you have 2 minutes and you are holding. Sika ben head, Yentiashe. Me that say, Emma Wajuma, me that's mammy, me be unqua, me ma, me nana, masi, massa for many nara. Me that's more or monqua. I want more stadium hall. You would that the particular Yame bon mine, no more on day where you should. Amen. Amen. Yeah, that's Auntie Comfort. So, my friend, I pay about Jumedi and so. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada Kokwa Kuje Droba, Achima Dukro, and a pay wapom to say. Dum Parbo, Muyepa, Namose. Namia Domias, your papa, Pamaminti want to pay. Artemedas. It's time at Dum, now the Master Sunametias, and Quatas from Quahia. Now tell me if I pay me move, booming as a catcher, they say, better not say, better not say, better not say, better not say. Emilia Simai, or Mangana, or Mampaheni, and then I'll be for me, and I'm a danasi. And my DLFM, Quafala by Negma F4, and the Hitman is Sammy B. Amen. Now, Hitman Pato, it's a little bit program, Papa, baptized before the end to say, I'm a remember some to my 30 seconds and now 1 minute. I move my okay, but me that's the producer, Ebedi Hu Juma. Good morning. Good morning. Doctor Mentrin Penasu, whom I pay what point to say. Okay, Diampono at Dauroma, Mentrin Penas, what in it, papa, and no more, Nameda, okay, Diampon, Uncle once. I'm not paying. Masai, I'm sorry, Ehumere, Ehumema, Tim Kamu, now on my Ghana, Equanima, oh, Erade, Ayasida, and I'm the man who should be upon Uncle Hitman, or share the no minuswa, or ma Yahoo, and Mansem. Menamanuso, a dynamiasi, at the mammy shop with me, Pastor Emmanuel ATV, a Pentecost software, or no, on a district pastor, I was to whom, and no everywhere, Patrick, a Seadu, a year, a Pentecost software, or no so only area head. I was to whom I'm a fair on the but that Yamatic is here, Eddie Woman, man, Trempera, Macrow, I'm okay. Mate, me that say. Good morning. Morning, now what is saying? Me patron, I'm not doing who your papa. Mama, meet you want to pay. And now no pay the radia say. And radia fashion is so and I didn't view. One more high can see after you so. Yet I say, yet I see where young parcel. Yani ma ni abusia yeda na se Hitman nyame hwa usuo nyame nka wo ho anka yenso ye nam he nso yetimi ba radio so be kasa yeda wa se ni wujuma pa udi yeda wa se wo juma pa udi wo DLFM so yeda DLFM abusiafo ni nyina kwanso family yebade enhwe ni nyina so na munyam adwuma no sadia etie ya damo afi na ye TV station de ye hia o Obia na men ka ho Nyankopon enka won so ho. Good morning. Yanio Me ba che fro say e che tesi da wan eh che me ton ka che papa no kura mi se ho na minti wa no pay so bia ho ye ho dia me de sa de fa bi chimia me fa nse manya fe aka me mfie ho entina de me ba so am se me de aseda ema trade ampo Nyankopon
Hitman, kakra metima akan no. Yo, mate. Che ya da papa pa yen fa calls ni mi no na fe. Ara pa yen fa seda yen fancy 0593406565 0534050199 live on Facebook live on YouTube. Wo ba no wa share link no mo foforo bi nso atumi ahwedwuma de ni bi and anope live on Facebook live on YouTube. For several years, I don't pay what the young couple said. One of them, my friend, you know, in Australia said about Pia. Young couple said, Papa. The man who do live on Facebook says, good morning. From East Leghorn, Obujo. My name is so the happy so then confirm out. Hello, good morning. Good morning, sir. Ogidi, my minty wanna pay. And I think already. So, like my phone na for game. I don't want to do some game. There's a demo of what is. Uncle from Maya and my papa ni also. I be a bit here and any Ramadan addition na. Say, Osman no Shadibuki, Baraka de Sala, or the power did the to for anything who put in a memoir hope by Nadumti. Amen. Amen. Gideon Berma Sante. Richard, I heard live on Facebook as I thank God for my life. And that's of everyone listening to you right now. DJ Ghanaman message what the abano pay no now. Alright, yeah, Joe Jano was what then Yanko Pansi, that's what Obia. That's the best morning show in Ghana. That's it. And also joining live on Facebook. They'll comment what they are to her. Oh, better someone, a taxi driver from Tamani Town. Good morning, Brock. I'm now watching you live inside Tamani Town. Yes, I thank God for my life and that of my family. And check and see and command Denisa Brockwell, my friend Komoko, and I feel piano and watermelon. I'm gonna swap in the message about no pay. I say good morning, I thank Jesus. I'm in a friend me mafia. Tell my community 10. I want to fear in the message for our day back. I pay you 1 10 I said that. I feel 1 year come swadi in for my eye. But I free year quite you may one kind of horror. And my friend walk to school one for 1 call. I'm more who buy some for 1 baby fear some dream out. Bunny baby dua. As a brand tribu and Yanko Poya that said, I dominate it. Amen. I read the free book was set up in the message about. I thank God for my life. And I feel my bush here, Mammy, I read the free book was said. DLFM.
6:38 is the time, and it's time for sports. All the latest around the world of sports. I go to Munsam, I go Pramasun Sam. I never done no patient Shishipa. I will promise you some other pay at the back. Join you live on Facebook, live on YouTube. I'm ready. I go to Munsam, the ban pay. Miss Macadu said, Man, bizarre, and I said, pay. I was just sports, and the ban pay. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Bismarck, I do say, Man, bizarre, and I said, pay. Man, bizarre, pay. What to say? Godfather, Mr. Hitman, and I know, sir, why enjoy holiday, Papa. Yes, I also went a long holiday from Thursday to Tuesday. Yes. A long holiday, Pa. And when you're enough rest. Yes. And I want to me rest it. Oh, me rest it, Pa. Yeah, sure. Rest it, Papa. Rest it, I met you Canan and now 10. Hey, I was a Bismarcky. Oh, Jerry, there's my rest it, Pa, my homie. What home, Pa? And it's a beautiful Tuesday morning. Yes. And now we are pushing, we are believing, and we are trusting in God. And only as someone pay, yeah, come. And I see a day true, you go to dream. We are pushing, we are believing, and we are trusting in God. Many more would say you are trusting in Him. Obi one of my what you are bosomudi, and then you be believe no. Yeah. Obi one of what you to me be a what didn't want to so. Say to me no. And what you did, but I know pay yena ye Jericho and Yankopon di no. You say Yankopon, a bay near menina kama Eddie Amaye. So we are pushing, we are believing, and we are trusting in God. Now, what I want to say, what no your papa. They say chief was a boapia. Yantin Friday ya Ghana okuno. Chief was able appear. As the 90 said, Bibia Quasukra. Said Chief was able appear the Mamian and Tia said on the doorbell. We ran the stadium. Yes. Our Ghana Free Zones Authority. Yes. Some way demonstration Cassia Pa. Say Coach Otuado, Montuminia squadra. Wafa Enka. Now, more quack match Friday and Amewa. Yes. If you're there, be. Ghana versus Austria, right? Yes. Na wafa early the attack na. Say to me, Enquiries. Na wafa mu ye team na wafa nka ho a players abab camp obianu and form net is offer obianu player ben Antoine Samuel no je ka backup weekend but ono kra ne form no ento offer ana wafa what say mon spring off na fe mon samra back as they say dia madin kunim ba no kra ma head ma she go mun ka she go na just a team ye wo hoyi obi a performance ni wono ma eto offer dabi offer kwan to me spring up no wasan head the ball no sambra back say zigi so ka wo ma mo ye demonstration no ho see ya offer anka team no ho obegi and so mo ye ntem so mo ye ntem right mama say Ghana 40 obreni yankwan right tebusiano pay me mo achim akwa ba emra dia 106.9 mega so emra so agude mu nsem ye de be som dwuma di kase isue no e Anidaso Obia dwuma di asusua what multiple award winning journalist opania ye friend say Mr. Hitman Pacho Nyankopon ya dwuma fiada we ye nyina ye kopiem okofo dua we no e Eastern region me Pacho Central for one mo so timi abo dwuma na ade kan sa afiwe mu no Mr. Hitman amedi no komo ban say yes no so ya boni di okogina simpie so age award dan so ono nkomo na media no pa watenka sempo no so atimi alezi mi amade kan se we no ade kan sa me Pacho ade kan se we no Anidaso Obia dwumadie wono so atena se wade ade kan sa we no aya chiamidie na so ma dwumadie nso mra so besima kadu sa man bi se mensuma so magude mu nsam ya de ba won se to dwumadie nso na bibi bia konkan ya tena se dia medical din komo se we no eye Lumba super o madama ana mpempio mo so kwemo a ye de agudie mu nsam nso so ma no pai
Jumadi Bena would Lumba and Supasimen Kancho, Sao Boma Diama and Sanso, to Juma Aria Cancer Lumba and Supani Subi, Nasa wet media bois, na Bibi Biato, Itima Fantuma Perfia, Transi say, dear, Mike say one out me, Akuchen, Samna Gun Kata, so best Macadu Semi Melizimiam, na Femen San and Commano, now soon dear Compo Crani Diapa, DJ Mario Power to the bumper, at the images outdoor videos outdoor, and so some social media for platforms outdoor, so me patrano Pau Johnny show no live on Facebook, a capital D capital 106, Don 9 mega images outdoor, no so, and so on, so and come a Kefiopa, Yadinama Yashasia, as usual, fly number D1069 go phone crosso, and an income here the latest exclusive in and so go on set to Jumedian so now Bibi Biako and Keshas and Patronim Senya and Gupoya Duma Thursday D and Miaweno a FIFA World Cup playoff qualifiers ni toja na kopima sena commentier me patron my friends take and your my friends Romania Boasanso na Czech Republic and so any Ireland Denmark no and in North Macedonia na fempono Italy so in Northern Ireland afe crampono me patron my friends Poland any Albania bebo Slovakia any Kosovo Boasanso na Ukraine and Switzerland so bo and afe anasempono Ukraine to any club anaso my friends Sweden na Wales any bueno Bosnia Herzegovina and afe crampo me patron my your friends say Bolivia and Suriname and afe my friends say Gibraltar and so any Latvia and afe Malta and in Luxembourg and bueno and so matches out do Nyankopon aduma Thursday uko pm so FIFA wade kan say World Cup playoffs last year and so to jadin commando dona and so sum no dwumade no and command ye di dwumade na patro Thursday no winim say ade kan say historic say Suriname omon qualifying for World Cup da wo mu hwe ni mu say Nyankopon aduma Thursday wo betimi anyam first qualification sanswa ana ni weno New Caledonia mo so menyane tie say omunyan qualified da wo mu so hwe ni mu say Nyankopon aduma Thursday playoff mo bono wo mu so timi bomaden na so mo so timi qualify Bolivia the last time mo qualify and so about FIFA World Cup na se no na the year 1994 Nyankopon aduma Thursday me patro mo hwe ni mu say mo game mo ne Suriname be bono wo betimi ya the Suriname team no and so to mo proper position no ma qualify esan said the last time mo qualify no 1994 metimi aka say for the past 32 years there o man friend say Bolivia so when team qualified no and so come akra fi oba yedi nyina so sumo adwendem na Iraq so no me no ka say the last time mo qualify the year 1986 into no so come akra fi oba and so come akra fi oba yedi nyina so sumo adwendem na patro Dira Congo. And so last time I'm qualified the year 1974. Enti Omani friend said DR Congo no me patro so share sampon Nyankopon ya duma games out do toja and so playoff na so met me nyam first qualification ever since I'm qualified and so the year 1974 no and also come akrefi oba yedi nyina so sumo dwumadem na Jamaica so no the very last time I'm qualified no year 1998 and so come akrefi oba yedi nyina so sumo dwumadem na se won de ko empo kran dia banam patro over the weekend Sunday when him say Carabao Cup ni toja and so Wembley Stadium at the time Arsenal and so the Manchester City they went them so after 90 minutes Man City and so the Arsenal team no and so to a proper position patro 2-0 and I say Man City team no and so share club friends Arsenal Brantia your friends Nico O'Reilly when they 2 goals in the Man City na me no kasa no when him say na Arsenal this season one so beja dey can say quadruple e san say na Carabao no more final san so na dey can say Champions League da so me patro EPL no mo gusua da first and afempo dey can say we no FA Cup last dey can say quarter final no one so can na over the weekend Sunday me patro medican and so sleeping first trophy no ya Carabao and tinkofo do na din komo say Arsenal dey anim dada ade amaye bida no masa yenim dem betimi aye say EPL na kan 9 points and so and patro FA Cup one quarter final Champions League one more game against Lumba your friend says Sporting CP women nyina no and kofo din komo say ansha na say Arsenal the Ghana team no ansha na so matimi bottle trophies outdoor and no so enkomo akrefi oba yedi nyina so sumo dwumade so nanim say Arsenal me patro since 2007 woman so ntimi anjade kan say Carabao Cup wo be kai say the last time woman Chelsea kwehia Chelsea bomb 2-1 afa krampo no bema we no bema mom so atumi abo Arsenal 2-1 me patro Man City and so bomb 3-0 last week Sunday City side so me patro come you know
no man timi no kase no the last 4 ade kan say EFL Cup Carabao Cup Arsenal so timi akopiem e wo final no omu timi enje trophy ni bi eno so yankoma akrefi oba ye de nyina so suma adwuma de nso nani ma brantia ana se we no aya akwada kete kura ye friend say Rooney Foden ye Phil Foden na brand and ba be ma an ye di no komo me pa chonim sa brantia we wono se ne Arsenal fan bi nya banta bruta Arsenal fan no enso twete e wade ya kan sa Instagram ne so e ka kira akwada na ye friend say Rooney Foden say nei me pa cho ka kira papa say o mebo Arsenal akwala ni mura me pa cho say sorry he doesn't hate trophies ana say and also e ye nkoma akwada na ye friend say Rooney Foden me pa cho Phil Foden ba no enso de ma Arsenal the Ghanaian so mo fana wono so kwadi nkomo enso kira branti anasa akwada me di no nkomo Rooney Foden say na on kan kira ni papa Phil Foden na nka o mebo Arsenal akwada ne say nei ne papa no onchiri kruwa e kamia say akwada ni mpo nya diatum say Arsenal club no me pa cho o body na say wo ye player wo chin kruwa eno so ye nkoma akra fi oba ye di nyina so suma dwuma de nso na me no kasa no Winim say AFCON comedy appeals committee no ade verdict by sempo na yi me patron Senegal for AFCON trophy no enfan come man e fen say Morocco say petition do na anso e koso e wade kan say social media platforms out do so ni nyina say ye busa sempo no me patron say yesusu say anai ana say hu be hia say Senegal enso betimi the trophy no enso akoma Morocco me no ka say verdict ana sempo no vote abano say 136,649 fans ana omato atia sempo no Senegal man no enso emfa ade kan se AFCON trophy no enkoma Morocco entia no enso ya report eba medi nyina so ma entini padodo na so wa rehemu ana sempo no wo mo ngi ntum se na Senegal man no enso fa AFCON trophy no enkoma man na friend se Morocco no so eya enkoma akrefi oba edi nyina so mo ewo dwuma de na over the weekend with club way eya Chelsea omo jomo me na brutal se na me patcho Everton chiomo ebo mo ka no poly me enso man ntimi ante When said last week Tuesday, me patro Chelsea, Etrefima Paris Saint-Germain, Koyogum Udiem, a Kamian Soman Timia Sunday, Everton Sade Sosu 3-0, Etiminoka say since 1995, Chelsea Club no sweat Timia Lusu to 2 consecutive games, Nina no Timia Lusu by 3 goals to 0, and Tizese Liam Resonan there, a Kamia send the records and Asempono, and Niama Oyo Chelsea no, and also Timin Konkano, and so Kuma Crefio by Dina Sosomo, and what you made in Tenoco PM, and so Chelsea Club na so ya the last 4 games at Chelsea abo me patron mi say omuntimi fade kan say win and program me patron de kan say we no de kan say drop no Chelsea and why dem o me san sem patron be kai the last 4 games no first one no against Paris Saint-Germain our Champions League na say at the time of Paris Saint-Germain and so traffic Parc de Princes Chelsea abo me kan nu mamutimu mienu me patron Newcastle e de omo so omo bomo 1-0 and afa company Paris Saint-Germain second leg ni tojwa and so ade kan say we no me patro Stamford Bridge so show my Kamian so my timiante over the weekend Everton so so me patro poly me and Chelsea Club no and so timiante no and so last 4 games me patro international DJ Afiba Tima yedu omo komo Chelsea wo so timi ayede komo dodo na so somo e wo dwuma de suno de ko empokra ne de ba na Barca over the weekend omo game ne ba so na wo join the show no live on Facebook capital 106.9 when no DJ Mario Power to the bumper and all the images out do videos out do no and so sumo dwuma de so me patro Barca and so at the inspiration when no Jesse Christian when no Ronaldinho and so share and so our Barca at the time I know did you marry my club no and you were joining show no say yes players ni now so share Ronaldinho number 10 Jesse no one say one for inspiration and so for brand friends say Ronaldinho and also nkoma akra na chese over the weekend Barca team no and so did you so someone and what you made is number kai said during that time I game ne koso when no na Barca and Rayo Vallecano when him say Barca chese game ne tojo I was Spotify camp no yes, see, na say Barca fans no, and so Eddie aben pa p. Yes, omo bo aben o park in society ref no, me pa John na ben na say o didi game no, na say e come here say obokra Barca players and asempo no, games na say match e koso no, players na so entimi hu say ref na bo aben, and asempo fans na bo aben, eti ref ni stop game ni say na wo be hwe na stadium Obia so edin Obia so jai I mention na ni nyinam no, say ref ni stop game na fans no bian so ja benbo
Afe referee sa bo aben say yen start amasa pani behwe e chen say as a referee na ko bro mu kro aben afe kura no man mo enti no enso ye sene ananu ata me pacho enkomo na etotwa enso Spotify company ye de enkomo no dodo na so sumo djuma de sine na me no kasai ukopiem e wo Europe leagues a wodo a eno so todwa pacho nim club a ye fen say Benfica me no kasai mo head coach enso Jose Mourinho one only the only coach this season 2026 ono so ento entimi lose game enso e wo ho nim say nei after say Mourinho e be fa Benfica club no me no ka say on lose game bia enso so e wo ade e kan say Portuguese league nim ninyina order so that second position after say ne Porto enso already kita 69 no me pacho Mourinho Benfica enso kita de kan say we no 65 points and so enkomo akra if you are nyina so esomo e wo djuma de enso me no ka say ntia mete and say aka best 7 matches enti Mourinho 7 matches is one lose game dia na say abakọ sempa na Mourinho so no watimi aye e wo ade kan say Portuguese league nim ye de enkomo dodo na so somo e wo djuma de enso de ko empo Grand Diaba na kopiem enso ewa ade kan say Scottish League we no eye heart na omonso aka just 7 games na say omonso atimi aklenche ade kan say Scottish League no winim said the very last time club friends say heart enso age ade kan say Scottish League no eye the year 1984-1985 at the time of Penny friends say Alex Ferguson enso ade kan say na sempo no ade we no eye sempo no the very last time yenya winner and I say yenya champion and so Scottish League me patro anya club your friends say Rangers and I say upon Celtic the year 1984-85 the time me patro penny friends say Alex Ferguson the club your friends Aberdeen and so Edges League no say since then and they ukopiem Scottish League ubenya club friends say Rangers and I say upon Celtic clubs memienu emu baako and mpempi and I say anytime piano one more into this season me patro aka 7 games and so Scottish League nim ye hwe nim club friends say heart enso betimi akonkonen enso etimi ajamenu kasa nim say nei wo mu kita 66 points wo mu the first position Rangers no eto so second position ekita 63 enti eno so enkoma akra fi oba ye di nyina so esumo djuma de esu na me no kasa say club enwo ye den pass anhwe na bibi bia ntotoma wo betimi akọ relegation club friends say Tottenham Hotspur winim so mo just 1 point and so say I'm so betting me asleep abeto ade kan say relegation zone him esan say one more just 30 points and now West Ham United and one more so that 18 position more 29 points it is say just 1 point per and they separate Tottenham and so West Ham United our relegation it report amete and it says say West Ham next week one more game on the club friends say we want 200 bebono say West Ham United and so say club your friends say we want 200 na sempono me patro Tottenham must be entering me we need dia na say Tottenham e ba relegation him enti opani friends say we no e go 2 don back kika mo na say bibi bia konkan no so e nkoma aka fi obadi nyina so somo e wo djuma de sumadi card nkomo say patro last weekend Sunday me patro Carabao Cup final ni toja na me no kasa ukopiem enso EFL Cup na so ye manager na say coach one so atimi agin dodo pa opani a ye friends say Jose Mario Pep Guardiola one atimi agin 5 times opani a ye friends say Brian Graf one agin 4 and patro opani a ye friends say Alex Ferguson so no enso atimi agin 4 Jose Mourinho agin 4 na Bob Paisley enso agin 4 na fei opani a friends say George Graham enso atimi agin 3 patro George you know Bob Paisley there no one agin 3 enti no so nkoma akra fi opa enti opani a friends say Pep Guardiola wunim say wabedi be 9 season nanso ewo ade kan say EPL na so ye wabọ adwuma brutal ntenei wono ana de manager no so watimi age Carabao Cup no dodo na enso esi na ka che de nkomo no dodo na nso esomo adwuma de enso na eso won de ko empokra ne de ba eno so nkoma akra efi oba ye de nyina so somo ewo adwuma de enso na mpa cho pania ye friend say Diego Simeone head coach enso edema Atletico Club de Madrid na wakwadi nkomo wase ne ba ye friend say we no Gianluino Simeone was it last week and one and a banner said that me patron me pese and me free Atletico Madrid club nim esan say nei masom enti I was me ko before from me ko face new challenge wapani ne si ne bufu brutal eba ne say na me ko chi team na say wanya kwanya na wo bobi chese wo boa ma me nso me dwumadi a me di enso akonkan a wutimi ade kan say transfer request ebe tumanim
Wapanisi ni bufu ana se ni PS5 ni PlayStation 5 wako tutu ye ana waje ne credit card enso free ne nsam wase entema na kwada no so sesa na adwense mebo wase akura maka na mo minyanwe eti mebo aye se min ko ba bia eno so enkoma opani na je fen sewe no me patro Diego Simeone enso akodi yade nyina so so mo e wo dwumadi enso na Chelsea de se madika di nkomo se omo last 4 games omo ball eno so in all competition omo sitimi fade e kan se win eti omo last 6 games aka this season na se mpono going forward omo so ebebo no e se yina na nkomo ti omo ne club je fen se Man City sa game ne beba so mo bo home na fo mo bo Man City wia wo makobo Manchester United na fo mo bebo Brighton and Hove Albion mafei wo mbesa bebo Nottingham Forest na fe kwampo wo makobo Liverpool and Sakra ana mo bebo Tottenham Hotspur wey ana say ye bi san say Chelsea wo mo next 6 games e do mani no me patcho ade kan say points how many points and say points do say ana Chelsea the Blues so ebetimi afa edi nyina so somo e wo dwumadi so command de enka doso na so so emre ne ko non so bo enti yebesi form na fe efisa mo bo so no yede abesomo DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Right, tebusia sinkonya so kan ketesi Lumba nsupa no pai me din komo atro se na yimi patro be bomoden na wonsan so atimi aka Lumba nsupa ne bi esan se afan fidie ma se bibi bia nso didam a obi bia nso bubo bi ntano pai dwumade be na wodi be bomoden no ma wonsan nso aka Lumba nsupa ne bi Lumba nsupa dama yegusu asinkonya so agude mu nsam yade ba na se wonsan so ato dwumade nso na bibi bia nso atimi akonkan e wo ho maka atro se wo join show no live on Facebook capital D capital L 106.9 images audio videos audio no when say so na say bibi bia nso atimi akonkan no so eye kakra fi obade nyina so so e wo dwumade nso na e hyase a over the weekend Ghana Premier League games audio pinato dwa yemfa ehon sunsu aso no enso meso pacho we no e hyase sa ade kan say Friday na say Salah first game na say yifri ho na club friends heart of Lions etrefi okwando stadium ene hasufo kekote obi antimi amfa bo antonyo kwatrem sanso a na 11 wonders so trefie e wo Swedro stadium ene FC Samatex 1996 enso boy game ne ndi 2-2 eno so eye nkoma akreto dwa last week Friday eno so nkoma yedi nyina so sumo odwuma de so na Sante games audio pina enso to etwaguye e wo Ghana Premier League we no eye week ade kan say 26 Kumasi Asante Kotoko metema krobia enso etrefie e wo Baba Ago Pramaso enso echi Nations ebo ma economy ansa o mantimi antina Dreams FC so no etrefie e wo Tuba Straight echi club friends mediama ebo ma economy no mutimu ba ko na Baseke Holy Stars no etrefie e wo AAK the second sports stadium echi club friends Young Apostles enso ebo ma economy ba ko mantimi anti Bibiani Gold Stars etrefie e wo Dance Park echi club ye friends Vision FC bo ma economy ba ko mantimi anti Brekum Chelsea Eshemienu Carolina United enso entimi ante Swedro All Blacks etrefie e wo Swedro Stadium echi ho United ebo mekane ba ko entimi ante anafe Bechem United so no etrefie e wo Nanafo su Giabo Park echi Aduana FC ebo mekane ba ko entimi ante na games no eba wie no sei ana akopiem enso e wo ade kan se Ghana Premier League standings ne so dia ahon komote sei Bibiani Gold Stars ewurabidi kan enso kita 48 points Mediama Sporting Club etosumienu ekita 46 ana Mitiama Krobia Sante Kotoko etosumiensa ekita 40 ade kan se 42 points ana Hacho Folks no etoso enan ekita 42 na Pacho Club ye friends Aduana Football Club etoso enum ewo 41 ana FC Samatex 1996 etoso nsia ewo 38 points na kopiem enso ewo bottom 3 se bibia nsesa na se ya ne ko omom so betimi akopiem ewo division 1 mechire relegation mu dia se na nkomantia Ho United ewo 16 position ekita 30 points and Young Apostles ewo 17 position ekita 30 points 11 Wonders at the 18 position when they try to ewo 10 points ano enso yankoma ke fiopa yedi nyina so esumo odwumade so after the game ya twiba opani a friends friend Poman so no enso head coach Edman Nation FC no ekodi ncho ewo Kumasi Asante Kotoko nsa no Baba Ago Pramaso enso eka pole mi na ya cheche so amotim no wono so ede nkomo sei ana sumye. No, not at all. If you look at the goals we conceded, they are all goals that can be avoided.
the last, I think, 10 minutes. DL Power I mean, we were just giving up balls and then they were just giving us the counter attack. No, for me, I think we make a lot of mistakes, especially in the last 10 minutes. That was why we conceded the 3 goals. Other than that, I don't think it's a true reflection of the game. Yes, from Poman's head coach at the Man Nations FC, and I say, what this sound come away, AJ, Yabusan says, 3 goals nearby, a true reflection. Nese Kotokomu deserve an assemble, you are Diomudiano, as a father saying to Musham Trino as it be, Nemum Yelusu concentration. Yamabina as Uncle Ye on a field of play, and so am I, and also a young come up Penia friends from Poman's head coach at the Man Nations FC at the Tuja, Yadina, and so Sumo Penia, your friends, Prince or say Owusu, a head coach at the Man Kumasa Santikotoko, and also Edin Komose and a DJ. Yeah, I think the boys gave it all out. As you asked me before the game, and I told you that we cannot lose this game, we cannot draw this game. It must be a win to make the fans also happy. And the boys did exactly that. Of course, 3 goals in the bag for you against a team that you've never beaten before. How does that feel? Yeah, it tells me about the attitude of the boys. They told me today, whatever happens out there, they're going to win the game. Prince Osewusu, a head coach at the Man Kumasi Asante Kotoko, now this Ankomoi. And so Sumadina and so Sumo Jumadi so no deco empo crane dear Banamadi Kadi come on saying Yankupa Duma Friday day in Yano a Ghana and Austria and Ebo na Enra yes Portia Brante Bakwe say one also agent home and apa openia and also Brante first Antoine Selom Semenyo so so etimi attach it down our camp now over joining show live on Facebook Capital D Capital 106.9 just say Antoine Semenyo AC from now and the teammate and so congratulating the Senate one also team Akonkoden and so at the EFL Cup and so our Man City Yanshe video nibi. Jordan is not down. Welcome. Congratulations. Heti Antoine Selom Semenyo as they say Ghana players in a meetmagas on the war form pan as a teammate so congratulating is a wow Juma say you major trophy one so inside Timia Canano and so Antoine Selom Semenyo and say you didn't come on. Now you see I know Menoka say report mete and they said 26 players and so I report to a camp. Brantia friends Lawrence Atizigi, Benjamin Asari, Joseph Anon, Patrick Pfeiffer, Derek Lucasen, and Derek Cohn, Jerome Opoku, Caleb Jirenchimafu, Kwajo Opompipra, Jonas Ajete, Marvin Senanya, and Gideon Mensa so Etimi Atachida, Elisha Usu, Ibrahim Sulemana, Kwasizibo, Jordan Ayu, Prince Kwabnaudu, Christopher Bonsuba, Abdel Fattah Ishaku, Antoine Semenyo, and Kamaldin Sulemana, and Afe, Daniel Ajay, enti Mrantewe. Omunyina so etimi a report our camper Nyankopon aduma Friday game yekoyi enso afiwe against Austria no eno nso ne nkoma amate sempo no players nso etimi attach down ewo camp enti eno nso yankoma akrefi oba yede nyina nso eso na me no kasa ide say we no eye Black Maidens under 17 qualifiers games no unim say ebe koso enti Nyankopon aduma Saturday ana games outdoor no so ebe to dwa Nyankopon aduma nwumere trefsia yede ehon enkomoni nyina nso ebesoma mre no ko Mr. Hitman nya atrase enti agude mu nsema eboabo anu nyina no yemfansi kan ketesi Lumba super no pai mame kan cho se ubenum so dia eye Lumba super dama ana ye trase ye jemre yede agude mu nsem no enso ebre ewo dwumadi enso aseda PSA enkoma DJ Marion Port to the bumper so no nso timi e produce show no ema bibibia konkan ana fe krampo no market se okocha wono nso ebo adwumadi no ewo production ma bibibia enso ekonkan Mr. Kwame Afum therefore bompom sendisha sanso na Jesse Michael Awuni Kenneth Tata odisika brand na fe oboro manu anu nyina tachire ana besma kaduse mejemre mekono content crowd agude mu nsem enso ebesom na me so sui mame chia Sam J Bakery esansa no pemanya ne tie se mutie ana fe krampo no sister Rita Waterma committee 2 wonso so utie ana fe Oscar 13 moto
Anopa fantastic good morning. And come on to Mr. Hitman. Good evening, Samno. I'm young fancy now. I say, Jumadi no and to us one. Okay, so Friday na Black Stars be born. Yes, Friday. You need to be able. Austria. Austria. Yes. Austria. Okay. You bet me asheni. Oh yes. Austria they say form so. Austria they must win. Yes, they say form so. Say Otuado person convince Ghana for say a World Cup will beat me bibia. It starts from now. I say Australia team do am to proper position. The atmosphere so camp very charged pa. Of only company hame. Of only company yasem. They say one a bit me spring up. Be no. And asem no. Yasem pa. 10 minutes after 7 a.m. here. This is DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Mommy see me back where you dream of it and antio quite over so if you study you ni be copy and if you see mo and also I know you me back where you me pe Obia bonito tati Lumba me pe Obia bonito yo so and me new pretty a dear me new pretty Indiana. What do you mean I'm worth him, so and now say me ding, daddy. What did he want is out? I can't come and say, sir. And so only a can say Niponya me a strana dear. Niponya me a strana. I say nobody and she don't see the town for me to me so ain't me say don't be a simo. Unyaminti, me say do, my proper mo. Unyamini me high, me say do. Nyaminti, me say do, my proper mo. Unyamini me DLFM 106.9. Oh, don't mean you ain't say yeah. Yes, be do be and you qua. Show you Usukrana me yo. I deemed your baby, I'm yana metisu. Nami chim, nami di. See me new pretty. On Tombaco, Indiana. Would me now have you, so. And now say me ding, daddy. Why did he ask his I can't come punk, I say, sir. And so, only a can say. Or Danya me a stress, or dear. Me no day. Me must say one day time for be to me say ain't me say do me a simo Nyaminti me say do my bro boy mo Unyamini me high me say do Nyaminti me say do my bro boy mo Unyamini me high DLFM 106.9.
Saida, on Saida, on Saida. It's a Lumba say. On Saida, on Saida, on Saida. Minyamie. DLFM 106.9. Mama people ni mwisio. Minyamie. Edientina mawebo sasa. Amesaye people ni mwisio. Edientina mawebo sasa. Mama people ni mwisio. Minyamie. Edientina mawebo sasa. Amesaye people ni mwisio. Minimum to run anymore. Brother me about frano. Me a singing I be my out. Me too many answer. Me ni nambasa basarunina. Senda papa swali wa misu. Ye many na suona misaka o. I do run me out fear. Until why na did that sad. When you need papa mesa. I'm out be wama ubabi anyini hao. I'm over your reborn. Abani ni oritia mama iso. Tadi lumbe manyani dao. Unti ja jinjin ja usu. Neka usea. Shapti bari. Minyamie. Enyan radi di kroti ja isu. Hari someday. Ana openya nyanko pode. Bari shapti bari. Anidaso Wɔhɔ Obia. 16 minutes after 7 a.m. here. And it's time for the newspaper review segment of the show. It's Rabba Kwadwo Samibia na pay what's not said. And now World Tuberculosis Day. World Tuberculosis Day. And I pay bedim come on. And Curating live on Facebook, live on YouTube. Or call DLFM online.com. Also, but to me, I can't be come. And I pay my members as what to me and Monsieur, one Monsieur, a Lumba in supernatural mineral water. And I make for the amount. Maybe a wood, the apun to be a water, a Lumba in supernatural mineral water. One second be a baby, papa. You was sashi, and you want a bottle of honor until Bomadia, someone so be friend penny for 0555 2747 57 0555 274757 nafi wonim penny for edin komo baby a wo bia ne be supply bi nafi won so de adu dwuma e wo so wodidie inshraba Kwadwo Samibi Kwadwo anapay wapom te saying emi ado ba ko bra ye de nyankopon ase and a long weekend ye koya ya samba enye wona ye ni won ko nyina na etumi samba ye but ye yakọ nafi etumi asamba ye kase de twedi ampo nyankopon aseda enkanedi. And how was your weekend? Weekend send an ATM. And I know send you're stressful pa. Me send up and down. Oh scout you say, oh research you say, oh you dey na up and down sir. But you know, you dey nyankopon say, and it's a beautiful Tuesday morning. And we are pushing, we are believing, and we are trusting in God. Yeah. We are pushing, we are believing, and we are trusting in God. And I beg God to tell for na fe do yendi komoni entisim. Right back of Brano Perminas na yemfanchi more than MAT for Muti free a chichine benche. Yenianum taxi drivers and total drivers and pay one ATA. Any information centers are hodwa. One ebiatum afa Juma day. And your DJ Ghanaman ebi ediatum battery station. Any other four just any me offer say Asante. Asante no munina zungu omunina ebi ediatum no pay no. Ghana dishi na AT&T. Kasi yanko ponchira musa no pay no. Wanom ebiatum na yemfa na asenso ema eye private eye drivers ahodo so manka se twi o manka san kwankre wonom car ene cars ahodo a wonom etu kwan kwa tichiri express foi ene metro mass buses ahodo ne VIP foi yencheche omo nyina na o masse na yemfa nche mu oden so masenia man twede yampo yankopon se na wotwe yina mu no ohwe yen so ebo ye ho ba ma ye ho amasem. Okay, kwa ana penny mini atifo ye din komo and could you toda nipa nyina nim se enye yi e wa brabom sure e toda kura doctor kura to me declare say the druid ye nipa yi
enko yie abusua kora tumi ka sɛ oh nipa die wapem wabrabom enti yento no twetwene obetumi ka sɛ abrante na adwuma na nya yie sister yi awade a wɔkɔ no mo de mo hwɛ awade na ebegu wakwantu na mba so kwadwo anya nipa adwen ne nyankopɔn adwen anya de nipa ɛka ne nyankopɔn ɛde yɛ adwuma nyankopɔn sɛ wɔfa de asɛe na wɔyɛ ne yie na wɔde ahyɛ ne ho anuonyam enti de nipa ɛka fa ho nkɔmɔ a nipa edi afa ho no na rehwemu sɛ nyɛ saa ne nyankopɔn adwen nyankopɔn tirimopɔ ne n'adwen ne sɛ nneɛma a waka fa ho na sɛ nneɛma pa a wahyɛ ase wɔ abrabom no wɔde bɛkɔ awie pa so kwadwo wei ne nkranhyɛ sɛm a anɔpa yi ne atifoɔ yɛde hyɛ yɛn ho right back obra me na sebio and said the nyina yɛ nimu no twerɛ kɔnkɔn na ka and say wɔna wɔdo wɔ ho to twede ampa Yankopɔn so no ade nyina di bua wɔn na ɛyɛ na ewie wɔn yie tibia bia bɛkɔ mu no twede ampa Yankopɔn wɔ ho anu yie agye wamfa wo ho anto no so yie ende bia meka said ye hu abrabɔ no sɛ yɛ sample no ɛnte saa abrabɔ ebetumi de wakɔ ne de wakɔ baabi ɛhɔ yɛ pa ade ɛkye no ɔbɛsan de wabɛsi baabi atumi baabi ɔde wabɛduro de yɛmɛ no murukure ni emu ɔnwono pa na nokora sɛ ma wɔ nyina ne sɛ yɛn Nyankopɔn a yɛdan no de bia da yɛde yɛ ho to no so no onya hwamodifoɔ nyame na mom edum pɛmpɛnso bi a ɔma ho kwan ɛma ne marketingkiti bi ɛba abrabɔ no mu ni nyinaa ɛme yɛsua hu no ɛhyɛ yɛn den ɛma yɛn ho kwan ho da bɛfa so bɛtoto yɛn nneɛma metaa ka sɛ tibia bɛkɔm ne yɛmienu yɛwɔ de ɛwo ɔdasani a wotie me anɔpa yi wantoto nneɛma yɛma ho kwan ɛma saa nneɛma no bɛto wɔ ɛne de Nyankopɔn nso enim na ɔma ho kwan ma saa nneɛma no bɛto wɔ ɛyɛ nneɛma mienu enti wodi na wona mu no sɛ nya wa ahofom nsuo bi na akɔyɛ na akɔba ne saa paa na sɛ yɛ Nyankopɔn twedi ampɔn bɔrɔbɔrɔbɔ adeɛ kwanfo ma Nyankopɔn a ho ɔtwe na mɔbotan so no nim ho bidi a woni hawo ɔde saa nneɛma no prepare wo yie na wahyɛ wo na mu den abɔfra bi a wosua nante no bra kɔba no matter what ne nipa no ɛyɛ den ɔbɛhwe ase na wasɔde ebedu baabi ne kotodwa nim bɛworɔworɔ ni nyinaa no ekuro ne ekɔ na wɔte ahwe na emu bere ne adeɛ ebedu baabi obegya ne naso na afi no ohia sɛ obi kura bɛgye ne tata enti abɔfra no ɔwia anso otutu sɛ wɔtutu kakran anso wanante na abɔfra na mu yɛ deɛ wɔtu America stages in life you see said ye hu ye ho no especially yene a ye mebu na epese ye bobra na daakye ye nso ye adefo no saa na te wo hwɛ ye papa dade Lumba wanya ne ba bi kro ye papa despite mo ye papa police aponom ene ye papa Ibrahim Mahama no ohun ene NG group of company ye boss ye friend Dr. Kwaku Oten no ma said you who are now Becca so my Ghana or my adefo ye papa Kennedy a preko on hina Japan no many ade oh my bo bra my see no ebia na nka wo kram prempren tibia wo na yes na wonom as compared to tibia no musu wom that time no ebia na wo wani mu kura se na wo but at time ebia mo hwe ase akura se na but ade ba ko ebehia ne say won't give it up in life obekọ so agina wo na so mu die mu no matter what the situation enya say wo pa wo ho achi wokoso atintim na wogina wo na so keep pushing say wokoso aye ne saade a senior the tie bia no wobekọ koduru ba bia say wokro ade ba ko ehia no Bible say nothing is impossible before God bibia ne ho a den ma Nyankopɔn say wontumi nye tie me odofo Nyankopɔn ma otumi ma de ni ho eba ono wotwa ne ba bia onua aye ono a otumi ma esuafo ni yi sika ewo mpatanum de wakwapo so aye adwuma na dwomu nyina wanya hwe nanum asɛmti ema obumu anama na wono masew tete a nyame bɛ ne ne namai ho ahomte de onante poso Peter sɛ radu wanum asɛmti megu asɛw no radu anum asɛmti ona tetasi sɛ sɛ wonya gidie faith wonya gidie no na wode nwuma taa kyire a na wampa ba na koso akokɔ wani ma chaman ene na nipa hunu sɛ nye but the time is coming up said na oyɛ yarefo na Jesus Christ do ne nkyɛ na ɔkɔsa ne yade homeda afoforo kan sɛ na ba ne sɛ na won so ne won na nam ha sɛ na ɔsɛ hwɛ berma no de mihia no na ene ne wa me so ma sɛ bi
na kai na hya no se obisa se na enipa yi eye na wofo na wo ne bone mu ene wu na ne frɛ mu ne papa ne maame na aye sa na asema o kan say se baya twidi ya mpon Nyankopɔn ne munyam bedadi ntira ye mebre ho no ma te bia ye na mu no enyame ne munyama ebia na wo pa wo wunya wo pa wade ne ma asini tirase wo pa adwuma ne ma ya basa Nyankopɔn to no bo ase ma ne bedu ba bi no niema bia wo fa mu ni nyina be ya dansidie na wo nso nyame pagya no dudum pempen so aka se entimi ampa mi ni ana me nso ene metumi chema no so afoforo so yi mi aka de medi na de kura den no enso ene me ye aduane to me nsafra afoforo on beti bia na metumi kɔ orphanage homes ekɔkyeche nuane ma nyanka ne kunafo nyame aye bi rekɔbra ye nto ye bo ase tibia nam ne yampa ba a time is coming a better than dansidie. So we should keep pushing, keep believing, and keep trusting. You know, say Nyankopɔn ne mede pɛ no obeto nsianso yo agudie ye nyina so am I am paba de hia wo titiru pa no no me yam paba na fe we should trust in God. Bible no kraka o se na say yampa boy ya papa yi mu a ye betwa so aba yes Galatians say yampa ba na yamre e wo papa ye ho a ye betwa so aba all the top stories, all the major stories making headlines. Then you know your crowd oko DLFMonline.com. Sabe kan krata ni na bi na fe won so working kind. Live on Facebook, live on YouTube. Newspaper review segment. And then you ensure about producer me be. It's your presenter. What the better. Black or brown perminas na yemfa na ase me atifo a wonom etie yen efri echichiri ne benche ye bioni ankasa twede yampo Nyankopɔn onye wonom nyina kase na no peku akrata hodo no ne nyina aba na ensem na ewum no mu ode pa sa no manama ye ba betwe yembo ase na etutu no asere ne abasa na ya magana fu nyina ehu de ekoso ewo man ganam titiru ne ensem hodo am ku akrata hodo no ede ne nyina aba emonte no eso ya sheku akrata mbo so na se na ya sha ase no ebesrew na wahia yen ewo Facebook and afinso YouTube efi se DJ Omalion ye boso a na ode atoso ntugo ba ku akata hodo ebedi hu nkoma no pe ni nyina no ubenya bi ahwe ewo yen Facebook and afinso YouTube mo hu de ekọ eso ewo man Ghana mu nyina na ya sha ase e de free okunini daily graphic ku akata ni mu a ode nsem aba betudwa echirem say eno ya asem eso pa big push prioritizes local contractors. Over 490,000 jobs targeted under infrastructure drive. Rose Minister Etimeka say openi pono and my Ghana. Oyo so for her kwan and ya kwantempon ensem so ewo menyim. The day edoniminyam for Kwame Gavins Abuja edensem atudwa echirima. Ghana man penny beremo oboada John Dramani Mahama any aben eden shepagwa kwemu ehwe SEC Omagana yakwan na akwan hodo a asesei baby akwan na empenifo ebo akwan ato watwa kwan pato ho na akwan abadie nsensem akoso de ama Omagana ekwantufo na adwadifo mane makon kama esikasem ejana naso no wose yemfa nto Ghana fo anim sei eno mato no di say big push sa big push na aban de aba no o kiremu am sa adwuma no momfa ma abrofo no contractors na mom wo de do na ma Ghana de hia wonom akọ school agentete enim kwan hodo ye faso ye yi kwan sesie kwan kama no wonom ene ye de ema wonom se be ye beboa na ombutum betumi afa Ghana adwumayefo na sikasem akọ nkan de ama wonom so a wonom eni adwumaye wo mem to kiremu am ye kase de mpempren contractors ahodo mo hwe anim se wonom se be ka wonom na enwuma betumi akọ amani pa no mo kiremu a anya hwe kura nom empem ahana ne aduokron 490,000 ebeye nyuma Ghana de hie benya ya ni nyina eka big push eye nyuma hodo a Ghana mampeni berem oboada John Dramani Mahama faso ama oman saka efa akwanya ebekoso free say contractors amade contract bema wo mo nyina no dodo na ebeye Ghana de hie sebe yo betumi afa oman ma na omo no ye adwuma na Ghana fo nso etimi enye adwuma ye no mo kire make say no mem ya hodo na ena aban ahya ase am wafa ni papi na adwuma mo ya dodo na nam so ma wonom so enya adwuma omunya sika de hwe wonom abusua eno ya asem eso pa no pay daily graphic wo krata no ede ho amanebo ede ebaye
na sanso na do woni de kire mu e watakwa ne mpotem asemoda ba e de ma de hia wonom e watakwa daman ne mpotem na nyina ne say GMP donate 5 million to Black Stars eye fundraiser eye mobilizations no anase mobilize no make say no yam papa no ene wada GMP ene adwumaku a etu efumagudie wo manyem yam papa Ibrahim Mahama ono na adwumaku eye ne dia na katafeta so okay ha no wayi page no amfama na mum ko akata na nimpa we kirema oh my Ghana eye yembo bokuo oh my Ghana ye ne yankasa ye senior national team the Black Stars yakwa akosia kan o wiase nyina nkokansie World Cup no mti no ome de japagwa kwam sei ya pese ye twa foto eno na ba ye to ye nyina yakaka kan yansa kakran famwa na yemfa mbo ye national team the Ghana Black Stars echiban na wonom enkonkosia kan o wiase efa na nyina nkokansie ni bi entamu kire ma sa foto wonom abo no Ghana ni bia kakra wo bia betumi de abeka ho na eja omanya sika de akọ na mprempa mu kire ma Ibrahim Mahama nkuto ni company EMP wonum disika botene $5 million e de akwa Black Stars o monye na wonum fa enka musika ho enkosia kan no enya sem kuma kra ise mekase mu kire ma sika botena wonum ahye ase agreeze no tise ne number $11.5 million enya sika kuma ho a mo gide ma Black Stars for de akusia kan na mo akwaji kuru anaba se beye na mo betumi qualify free group stage ni mo kura na den nanso nyame ne hene nyame ne hene bibia be fine na First Farmer Service Center starts. Strategic and national investment in agriculture begins. President Mahama declares at Sword Curtain. Because Ghana man penny enya sem kumo o de ato Ghana fo anim say opese wo boa no man yempuntu dwuma bebua pa na Ghana ko nanim titiri no ebeye kua dwuma ne senti obi ebe kan blof kasem eye service centers eno ye asoya hodo a o mampeni ebe besisi ewo man Ghana mantam akese afi so enkronkito na dentemu eni mensena hodo nyina mu obeboa pa na wasisi sa service centers no aya soye ombe ne kama ene yemfidinwuma bebi ombesiesie mfidinwuma hodo ne be ye omanga ne kua opa bibi ato e de ayekua dwuma obenya bi e wo sa miamia hodo no omampeni kiremu a anya hwimpo no obetumi abiebie sa soye ne beburu be ya duonum 50 e wo manga na nyina na boa se be ya kuafo no omo panema bi di aboa sikua mo ho nkire wonom fertilizers mfidia hodo mo de yekua dwuma motobro bibia upebia no nse beka bi Wellington boot gloves bibia ombesa so ye kama betumi akokoro ye nua ba hodo ye betwa ni nyina kama ensuo bibia na kire din eno beboa pa ma mekase akuafo dwumadi ahodo ambedie no ne ma konkan e de amamu na mekase de mprempen afam plains western region mateden na tadwufo wa omo de mahyaase o mampeni de asabo form sake e wo mahyaase a first service center o mahyaase ombeye na Ghana mampeni kirim say o meye fapem titiri pa ejine kuraye so na yentumi entena Ghana entabiri Ghana sika nsesa emfa nko kurasibo ni sikam enkwa kranuane emfafro bi maso mfa ma omanyim eba ne saa na omanye ndoye ho intise be ye bebo na Ghana fododo na enya adwuma ye ne kuaye nso aya kononti ana wosisi saa so ye maako be ya duonum no be ye service centers ahodo am ebeboa ne kuaye eya akono ewo manyim eno eye katafa etaso dumiensa ewo daily graphic kuni ko akatema no pay yede mu ensem ede esem yanto aso na yakoyanim na yemfiri ko akrata edin adaso eye daily graphic mne mfa yanim fa nkire mu ewo the chronicle ko akata ndi bia ba no wotire mu a GMP to invest $1.2 billion in Takwa and Damai. Wow. You said to me, Chronicle Quakat and Asma Supeni. The Dickano be who a shine pad mumnutum. And Nam Quaso and in a niche more Takwa at the Damai, or Mokako Yajuma, Ekutuska, or Womanim.
Katafeta so miensa enu dunsia. Ewa de chronicle kwa katane ba mane say. GMP Wanom edisika botene 1.2 billion US dollars. Kwa kwahye efuma gudie tuom watakwa atemantem na afin so takwa daman. Na mu kire ma those days no nesika botene 650 million. Ana contractor nde kwahye mu mfempem mienu eni dun watwem 2018 no nesika botene na ehye takwa daman ehwanom fuma gudie tuo no mu no na ye 650 million US dollars. They say ye 1.2 billion. Ena MP Ibrahim Mahama adwumakuo no ede kwa kwahye fuma gudie tuom. They say no mu kire we deploy 30 heavy duty trucks. FPA. Oh, we ni yamfidi a ebo de tu fuma gudie. Ena katapra grader ene tipper trucks akese pamumunu tum. Pap abo yiska ko firi mu a enya semkuma. Ni nyina nam kwan so a ekotakwa. Akwaboa na takwa daman. Efuma gudu mutu no matu no kwampa so aboa. Na Ghana de hia wo mu omu wosua hunu nim nyansa nim kwan efa tutu fuma gudie no. Wonom so anya dwuma ye wotakwa daman. Ti we yasemoda akọ ede ama oman Ghana we enya abrofo ne dia. Eye Ghana ni bamapa Ibrahim Mahama oye Ghana ni ba. Srem se jataba se kutu se bam ebeboa magana mebunu nso a omunim fuma gudie hu nimde no so anya dwuma ye watakwa daman emu de eye pa munya sa na Ghana deepens green economy drive with Tree for Life initiative etemeka se won mu kirem say omen ya hyase ye duadua nua na aboa se be ye nua betuma twa oman nyina ho ban kama na eduba bia wiam sa kira ya enam yakwaya enipa desani amfebu amanom na enam sikani brenti sika akọ eni bra kwablane entimi ehunu nyansa hu sesebe adwene de netremu nti no odi mfidi atiesi kwayem ebu nua tugu tututu galamse basa no omuduadua nua wo man Ghana yempotem yemfitire eni yakwaya hodo nipa bia fere no mu abu ni nyina ase no ya manua na se gene na so kama ne yakwaye no etimi aye fane wiam sa kira ye nso etimi akonkan nipa so sebe yatumi anyina chefi se dad atwa to bewu no kwablane so bewu afia asase so eno ne ye Tree for Life ampenifo ahyase won mu duadua ena won sensem na no pay no the chronicle ede hon sensem ede aba abetudwa na yanto aso ne yempie mu wo daily guide ko akrata no ede amanobo ede aba na okirem am arahosem nie enipa mienu 2 sets of trains die in Galamsey pit. Oh, entafo porepore mienu me kwapa bibia bedi ene me beye den nam wone mu nyina da akwa akoto Galamsey amunam a fofie anto ata na odwade aba mu nyina ya mutu a wone mu nyina ato ya nom ewanse do am akwa arahosem anopai ko akratai the daily guide ede ho amanebo ede aba. Na sanso na deepen stakeholder engagement Bawumia dialect minority. Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia echirima obesere demko ma shiba dwom se momoden a na wonom ene omaka biawu nyina ni kita ho kama na mompedom na moma MPP amanyokuo ni nya kraba hwe na nye de sebe yo mbenya dom aka ma yokuo no ho na ngopon ya dom am enfempem mienu ene eduonu nwatwa bato mu no MPP ebetimi aje oman Ghana benwa no atena so ede oman akwakopie mu ewo boshe asase eso. Da sanse na daily guy ko aka kire nim ho no ma no no de betudwe kire mi say eno ya katafeto sinsia big push target local contractors. Big push target local contractors. Ntimika say de eye big push agenda onuminyamfo governs Kwame Agboja ono eye oswafo a ohwe oman Ghana yensase ewe nyansase oman Ghana yakwan ene yakwantempo ensensem so se obo no homodin bia sa pen na ndeso ade hunu nyina ne se obetumi aboa na oman Ghana no mako school agentete enim kwan hodo yefa so eyi akwan no ware mkuto na oman ede yakwan hodo wasese nyina behwe omo nsero maboa na wonom asisi yakwan na sika hodo a oman de behye akwan yi mu no enkwa ka brofo ne nsa na brofo no emfa nkomu krum
na ni nyina nso ebetimi atena omaganam eno ya kratafa etoso ensia ewo daily guide kwa krataa na no pay ode ababatu dwa ebeboa ma nnwuma pii na nso abuso e ma Ghana fododo na nso etimi enya dwuma aye na Ghana mampene beremo oboada John Dramani Mahama na natade ehye na efe pa na wahye ne nkramuche na microphone esina nim no wakasa ne wochirem say let's protect Muslim Christian harmony Mahama kratafa tosunsia ewo daily guide ene wochirem say wohwe enkitahudi a eda yenuanom musliminfo ene yenuanom akristofo ntem na ayade a emuode ne konka ne pa ne senti obesere pa se omen yenkwaso anya ne sa yenkwaso na anidie ye de ma yenuanom enkremufo ene nkebom mapa aba beda nkremufo ne yenuanom akristofo ntem no yenkwaso anhye mukena na emwa bia nyempa pamu nyigimu ene senkremufo yenhyamudi a akristofo ekobi saa nso na yenuanom akristofo nso yenhyamudi a yenuanom musliminfo etumi kobi ene yade a eyede efise wokwa mama hodo bi etesa na intensi o enu atwaka bia na omontem obi asemede na yenso ba Ghana ha de a enkremosom ene akristosom ne yade a yekabom a efe ne boa emetimi ede hoba monsem ede ba na finsa asomdwe mapanso bebo mani mutie ne yenkoso anhye mukena na mwana nkitahudie mapa eda yenuanom kremufo anase musliminfo som no efo ntem ene akristofo no enkoso anyina yenhye mukena mpo na emunya de ne kram ensene akane ede no ene yensema hodo anopai daily guide okuni ku akrata no ede ba ebeto edwa ne yenkoso anyina mu ewo ku akrata mboso no yemmongura mu ewo women and leadership we ayema eni akanie ne yemla na yeboye ho no eni say yemla ne na de pa ema ne yemla ne say empower inform transformed me wo fa sesela e ma hye bedwam ena ne ku akrata no de aba no pay na nsem ode aba no emu odesa no manam na nsem ni nyina no efema ho ne nsem ni nyina nti mansem ene bebo awura mu yi ku akrata we ni ye mansem kwa ne ye ba bedi enti kratafa tasumi no wochiri man the dangerous pressure to look curvy a public health concern ane se ne Ghana de hye no titru we kura ye ma ehun komonko a na oba kratafa tasumi no ego women and leadership ku akata ni ma odi bia beto na behwemfo ni de da ho ne mu ofe pasa no manam ye nuanom ma ye achi ena efuefu asempompo tisozum se mai wona machi abo ahyehye pa kama na yankrowa pa nya sim kono mu chirimu a nyangwa faasefo yi emai omakwa akofa bibia ye fa ne se suatra ede aba omanyi mu anya sim kuma na ede sort of pressure bia beto ma na so a oba bia pese onya chinyam enti ye nuanom ma ye obi apese oye KV tese oba no asade ya shada anwene ohu omu chirima nyankopon ne nsa no nye fe ohu ne nsa no nshada anye saa enti no wanom agwonwuma kuyo momodin akwa nipa wo yoba na wokwa omutumi twe won so no ene sabi uyem niema ede befua woto na aya run shape kama pa Coca-Cola eye shape ni bi ohu Coca-Cola shape kama na aya krowa ne fua honom ene mongo fa asefo mema ne hu a na omani ase bo omo kafre saa e ma ne chirima no na nansen eyo magic inti ma ne nyina ye bi enti ama ne maya na omu ne to no omani abrese krotom na omu chirima a omo ka biewom titiru efa pomuden ho ne chirima ehu pa saa na mo na ne enipa bi akwakoye role model ne ade a ma ye bi sua wo no no ehu papa se ne obi bonwom na opese ode eho videos eba abonten a age oba na luku eye KV wotumi se waya run se Coca-Cola na woginem ente saa ne video no ya nto enti eno a na ekoso Ghana nyumtofo ma dodo na akoye bi na sabe eba ne saa na de ne papa ne mama ni sika na nyunja bi hiani wa babi nso kakro de be obabu adwuma na onye na no so akoye bi ono so eluku se o KV
no jam na ne chire din mu dwiri sika ina mo nam kroma ka huna no wagina hello baby girl sweet babe you look so sharp you look so heavy what's your name can I drop you say ya ukrum sa na dia dia mu chire ma ha dwen na ma emaya ne ho chire won na mu chire ma maya na ebre sa no so memu ane na ebre no office sa sika no munya ne nyina em ngofa asefu adwuma krabrani asora kwa adwuma hamate mesi ni akotara na pempem otumi wise akotara betofom ompa ba na wasan akoboda no ho na obo praten ane ade ade a krabrani si kosi dan pempem abrosen ye boss waduasa na oboso opie pe na ba ya ka chenzo peso okoko luku eso kv no diskana manakoye wa mu chire ma enye na sempenifo do omo hujim no mo ka bi eye physiotherapist akasa afa ho eno achi health expert fo akasa abokoko se sa de na emaya ne ye no ehu pa ntimontia won omo kire ma mental eye health no so ebe ha maya no omo adwenum ebedi omo adwenum dem enye o happy ne betumi de aba obekura betumi ayo betiti obetumi aye kesi aboroso ebetumi hane daachen obi kura ne tono betumi akwachia ayesa asrewa ne dua achia be unsa afini wa ye tan nti omo sere sa kevi no mo hwena mo ne maya ne kasa abeji Ghana boso asebie ne so oba bi to ye frat pe wa ye mo bo obi akura mfre no enya fine nti mo hwa na sa de no mpenifo nkasa na maya ne kofa ya de pi de abre ye ho wo mayimu a ehu pa eno ye krachafa tosumie no anopai me wo fa asese la de baya women and leadership kwa krata no ede hon sensem ede aba se DJ se sad na wokrum pa me boa e wokrum pa ye se actress ne mpenifo pi na ye se sa na moye musicians no wo luku so heavy wo no video no ma opese o ya de so no sika pa mo so mo de chem nye sika kumon sika se se openi nya agro nya o mo sika o me wo fa asifo na ye se adwuma yi wo fa asifo ya kwa adwuma nya sika na mo de akoma ma ye emu o ya o any politicians fa Ghana for ye sika na mo de akọ sponsors an kwala di sansem nu wo kurom asa emu o ya na so benden ya mra ye mpotem ha ya do me kwa benya ya ma hye bedwane ye onum nyamfo akurugu alikplim akurugu na ne foni da ha katafeta so miensa wakasa na otwi mu one ne mpotemfo ekodi ahiemu ene ye constituency address na bato mpeso aso ebe ka de se ye soka onom kohia ye eno no mu dididi nkoma nkuntabuo obeye ma hye bedwane ne ma podi agu akwan mu ede asom ade hye onom otome kwa benya de ma pa ode agu akwan mu ebeboa ma ade hye omo dome kwa benya atetene ma konkan nyina no okopa ho ntoma ebere kakra wasom se ma hye bedwane mpo de wahye ene ho nkuntabuo na ode koto ade hye a wonom ewo dome kwa benya enim se yenso ye ka ho dome kwa benya se ye ne haya atiase ne nyina eka ho na onumunyamfo elikplim akurugu ekiremu a ade abaako esina nusu party tiro pa no eye youth empowerment se mebunu ye be hye wonom abesem den na wonom etmanya dwuma ye emebunu di ya omane daache ena ekoye ene wachi nwumasua eye ade na niku hu ye pa ne senti obaye oboa pa ma nwumasua ekonkan ene wachi nso ahondidie hu sansem ahonidie ne yi gatem edodo ye mpotem ye die hu ne beboa ma oma no so yetimi akoye nim titiri hu ne dome kwa benya enti ochirema sesei die oni japa gwakwama eye development agenda nhehya wodo beboa ne constituency ne yade a ekonkan ne ye pa ekonkan papa de sei ne die ba wa ba so obesom adehye mo dome kwa benya no emu odesa no manam ye ma me onum nyamfo Faustina Elikplim akurugu ekirema dome kwa benya de hey obepra prechire bibia be konkan na munum ho da se moto aba edema wono onum nyamfo Faustina Elikplim akurugu so no emeye mmahye betwani one adehye na kasa wa kireke ne ma hodo de agu akoma beboa na mputudwuma akoso de ma adehye a wonom ewotome kwa benya abato mpeso aso emu nsem ene yede asomwi na katafa toso 9 ewo women and leadership kwa katembo amane say Zinato calls for affordable facilities in corporate and institutions. Zinato calls for
affordable food facilities in corporate and public institutions. Timika said ye oniminyamfo bashe bedwene de ma de sha wonom ego eye kole krote ana se krote kole ni nyina ye ba kona bashe bedwene oniminyamfo dinato ajeman ya maame Rollins echirimu a ade ba kwa wadwene ho a wadwene ha wonte ase ne se oman enyuma akese wo man ganema ye oman nankasa de ne ankwankwa enyuma akese soso ene adantamu no ade ade a kese adwuma yefo no kwa adwuma ne ya paduane atoye nya bio kwabane betimi aye adwuma na ya ma break so nkoto aduane obenante akwa chiri ne hu fifire asana wakwanya aduane ato eno achenso ebi obakwanya aduane ne bo den chese enya semkuma ochina ba ne se ha adwen enti adenti ena mpenifo ntrase nhyehyeba na assemblies local government and chieftaincy fui montenase na institutions akese ne nkuma no munya bia ya hodo mbetuma tontonuane wo ho se canteen bi wo honom na ne bo na da fom se na nanam nante na adwumayefo na nya bia to na nya mmoka ne ye ho nkyere yesa o kyere ma yakatue na ngasa fia so gopanum totopon bi saa no na obekọ na easily gone okwa 50 Ghana 100 cedis wo be wie na de ka buburu obosome ha adwen enti mpenifo ne monom omunya ya canteens ahodo wo nwuma no honom no mo manuane ne bo no so nya affordable enyafo na adwumaye ni ntu kwan kwekyirinkyina nkobre eyesa akro betra adwuma no wabre ontumi nya adwuma ha adwen na mo manuane ne bo so nyafo na me wo fa se Bismarck onya binni ebeboa DJ Omalo nsenke o si forma na ebisi adim ho yogurt apapransa konkonte nkruma stew ene eyi ye frɛ ne sɛn banku na wa prepare bibia kama porridge ne ade na nka mwa fast food dite me peche na we ye ba nante saa kwatiri ba ne sɛ adwen wo fa ba kwa na wabre nti obesere e ba ne saa nso a wo mom tontonuane wo gata so efini ade ne nyina ya sie betu afi nso wo mom ye fie gukrom baabia na wo de aduane akwesi ne nyina na to betumi atwa na krom nyina da ho kama na city gas fo nso adwuma na ayefo nti obesere momodin afa nkwa adwendwem na momma institutions akese ne corporate nyuma akese ne nyina no mommie bie canteens na mwa asefo ne se de moye wo schools mu no mbotuma ni free ayi kura nka beboa free feeding kura se DJ nka beboa o free feeding no ke we na nka nuane bibia ho ko pon akwaje odi adi se we nka ntua hwe ka ne kura beboa na nka adwumayefo no ahye abesem den ana ya nka ne yie mo fa asa Jima Rollins wadwene yefu no ho nyame nhyira wate me the 10 years kan fie ho mesere nyankopon on fa 10 years won fie abedi nyina no san fa tan ka ho Ghana fo no wadwene ye ho because bra ye bre nyina no ba ku po pani bra ye bre de ntra ye besi dan ye bedwade ye ho be ye fe ye beto ka ade ya ne se da bewuo no ni nyina ba ku mpo mfa nko agide odi ye pe aduane odi ne da de ni nko na ade ko inti ade ye betumi de akọ asama do pe ye aduane ye die inti waya ade wadwen ye ho pa nyame nhira ne pa ya ma medinato Jima Rollins nyame nka no ho bebebe bobobo nyina wo kope ni nyina waje na kire ye duane pe na se mamani ko ho inti waya ade Ghana man bani nti na supam na mama aka no mfa nkwa adwenwinim na mama ye duane ni na ye bre se DJ si oni se onye aduane si ya ono opekora nkofi wate ase no ommoka duane na duane ne boa pa duane ne boa onya motu bags bi gufia edi adea ne sardine ne adea edi ne oje na asase so ekiri din na eyi katafa tosin nine so dia bana the National Deputy Communication Officer Edema the New Patriotic Party MPP Jennifer Quinn ochirema sese yi de emene nia brese krodom wane mo kwa asase ne yemfom ho grassroots eno mom ka biewom edi nkomo kama no mo kwan mbefa so a MPP emene makanifo ne beboa na wane mo wo fom ho akodi nkomo no mo aboa bodoma no edi ama MPP no mo to amanyoku no ma na ye akono na ye kra behwe se be ya daachi bia ne yakopɔ ya atom na akonwa ba beto fom wo manyim emfempem yenu ne aduonu nwatwa bato mu no 2028 election no MPP benya dom bum ato abana ma wono ma wo metimi asan ama aboa woso no afiri nwuram ebefia bedi na betena Ghana benwa kese ne so bio ti sesei do mu kire mu mfa nya kwadwero wo mode ahobrase
ebe kofom ho asie hoton nkurase ene se bebia wo ma mo nhyɛ dan ni bra ma yokuo no mu no mo bekɔ ho na mo di nkomo a kyerɛ wonom kyehye pa ma yokuo ndi agu akwan mu bɛyɛ desa no manam ni ma pom pɛ so mo yɛ ma my Ghana no ma bɔ ne dawuro na Ghana fo ato se bɛyɛ 2028 abato no wo mba prekyire na nkunimdie mapa aba bɛyɛ MPP ama yokuo no edia eno yɛ katafe to so nan ɛwɔ women in leadership ko akrata nim me wo faase a ne den de hyira ene de film ahye badwam de sako akrata mu nsɛm nyina de ba ebesom ye ne ko akrata na ne mu ode pan me wo faase me kyira no pɛi ba aya afaduane bra me na me mfa ma DJ Omarion sɛ bɛ ya on sisi form rough wate nti sila ya ma menton kan hu nya pa say no project newspaper ne saa na sɛ woman bibi pa ne menase a kyire din onu say ope out ni ade a beboa na the source ko akata ndi bia ba the source or the aba no kyire madame and partners file misconduct petition against IGP boy onu mi kyire ma IGP ne boys ni bi yensem hunu pa enti akane o my Ghana oswafo ana no hwe o man no ya ban lawyer penny on no kura su be your swafo no hwe o man Ghana atenten ne so Godfred yabo adame echiremu a omode nkrata tententen e de kwa akoma o my Ghana ye mposi sahene Christian tete yehono se onje na na mrante ni bi dwuma bi omudi no mamu no etane na ontia won ente sa mbete skoko de akire no a nkrata yi omatintim enche IGP sabeka no wabiem ahwehwemu a no bahu kwan hodo befa so a sa ne ma mususu se enkoyi no obetumi eto ho anamon na sanso na sem registration no omo kyerem a aye nsempi scrutinize third parties expect to government into we de omo kyerem a third party nsem de ombesre womo mmode na ade we mu na ho fan mi wo fa se Sam George mfoni da ha ningo prampra ma hye bedwane omo kyerem de we ombesre ada ombesre sa yen sim cars ahodo a mo se yen san koto santene ko register no we de ombesre wo mada se de o maka na wonya ne sa yen petted patterns ensem bia we de enka code o boy ya na nkaja wa boss o number no de ahyem na automatically na call office na register na nka kire din mamu ma ye mresa sika mo kan se mo nye no menye hunu se ye no kre magana ni nkotua sika bio na menye nto santene aya na ha adwen third party mba wie no na obi akodi sika na Ghana bregu e de sim card registration e de adia o mu kire ma titi o man dodo sim card ba ko pe registration bebre e de anya o mu kire ma ha adwen mo tete Ghana for ni registration dodo enti we de mbesre Sam George ene aban manenya de atwato ni manenya de atwato munya ni yie mo se ba akone nya we de esre mo se fraud ne frakadam ntina mo ya mo man we nya de atwato mo ye wie a mo bi enya kwan kwaba kro no nko wie bia sika bio e wo manyim efisene Ghana dwadifo nyina de o sika sem e de fa o sam so mo ba mani account na ye obia bibia okruma de o mbesre se mo se no kredi a ampa mane nua ne nyampa na mo nya ne sa ma ye sere mo wada na ntesa na se mo koye bie ne ba na se dada na ade a oye kira Ghana fo be ye okruma no benum ho kra o madwa manfo akasa pa ye besre se third party mama bibia nkon kan munya hwehwemu sika sem bia mfa obia nsase na yam tiase e okrum ha bio yani abro yani abre yo na kwaku ananse de bia ba the spider kwaku ananse kwa krata na si form na okirema big push road no akwan a omenye yi na mu kirema contractors no sisenya semkuma government awards 150 kilometers gross contract worth 10 million, where 10 billion Ghana cedis. Local firm take lead. Tibika said ye abandi sikabotane 10 billion Ghana cedis. Edi si wanum edi ya kwan wo mayima. Na de amamu ye depa ne say wonu yi akwan be ye ekwensima hani aduonum 150 kilometers of roads no mu yi na omayima mu ode. Na mo kirema sese no. Sa contractors ahodo dodo na no eye Ghana for dia ene dia ni mo na mu dia ni mu abrafo ne yakitua bi dodo ne nyina ye Ghana for mo ye adwuma no tie no beboa ma over 490
1,000 jobs and o man yibenya o mom beboa na contract adwuma na kon kan o munyina benya adwuma ye wo man nti o de mu de pa no pay the spider asama ya support de betu dwa katafa tosom yensa e wo kwa kata nanim ana pay de mu nkyire mu asomwi na net owners disown illegal light fishing demand ban on poly net timikaza mu kyire mi say net owners adwa kyire mi say anadwo da suom na kwabane de nkanea ekoyi na moposo wa mu kyire mbesere osoafo a ono ehwe enam yesie maame Emiliata onfo hyemfa nto so na enye anadwo afalefo na dada na ebi di torch enam ponani eyi nam ketenkete ni nyina ebeze na amane ne yenya bia na nsen okodwam kura amane ntumi nto yenya bi kura ne yato pokunku na agidwoma boso amane so de onum se nsuo mu nam de de pa ene ba kwen ye fre ne sen kura ankwan hona ne ade ya egama e guy pa wo de ye nkwan ne ade a eni srade ese ya ni nyina yenya bi anadwo da suum na mode ayi ennenam poso e ka sen enti omomane na ye moa na ye nyina sanity nya adwuma na ye kwaposo a ye mfa mmra kwan hodo e beta epu afalefo adwuma ye no ho no na nkon kan mfa mo men na mudue bododo ede ade na Qnet mpanifo se o motai abanyachi se anti-scam drive no ebeboa pa ena bra be ma yemmu adwuma ye wo himfa momra ye fa manfo adwuma saade na omo ye ndodo na enye Qnet adwuma kwa we o nipa bi ponzi scheme frakadam na nipa bi ni nam omemu ye ntino saban so obekun ati omo taachire omo na ya adwen 100% me wo fa se bonare EIB network tisi on the dano Ghana ha communication penny pod da Qnet na no wa ha ejina mu kasamafo wakasa omo ne aban ya adwen omwa na frakadam ahodo ekwaso nipa kro no bo no eto ntwa Ghana ni ba ku school akusua homo ba ya frakadam na ode ye sansem hunu na kasen na sanse na petition against when the Abe collapses make us say the incommodent krata ka say nka papa when the Abe die ko ne the football enka Black Stars eba be ko World Cup ehu adwuma nim die ne nka papa yi wo na seku adwuma papa kokoko kuani onye bidda onim kwan kra efa so de koku abakra hyefom na o ma pagya no de na kosi koku bo so nko koku akuafo so tenipa bi dwai pa se papa we die nko mfa no nko ye frɛ ne sangie fi no nko ya adwuma ho on ye football no wonim na nko mo ho no mo na tutu nanso amfa charge mpanifo na nya ntom de ze de Rwanda bi ebekɔ na adwuma sɛ ɔno na bɛda koku boda no toto ne ma de ma Ghana koku akuafo ɛne ho nso ansɛm na spider na sententan ɔde abai Jeffrey kwakwa nansem ne yanko ya nimbio kwakwa nansa abona ma ne awi a yefa ya nimfa nkyere the hawk akroma natu yemfa wentu yese bo fi se ensem de dɔso de nanso brenti no yakase ebedi akira ye nsɔre ma morning show dwumadi aka ne ntoaso na the hawk akroma natu bɔ ne matu na mu kyire mu asese no enya sem kuma kra eye toss big turnaround from crisis to top tier in government rankings. They say the top. Tema oya refund no much na say the kon kan yo. You do baby na nya kran say. Aba. Omugu so se semwa na ma e kon kan no. Ayo bia nwanwa. They say the top ne de nyame no kure ni say yi de. Ghana wani da so. So betuma danda ne fangu mu kama. Se du ma me ya ho akire yempu a. Betuma ya adwuma aboa ye ma ne ma kon kan e de ama omen. E kire din. Paid in full. But nothing. CID asked to investigate MPP chief over ghost project. The muchirima MPP amanyo kwe ba ye nipa yom de da no. Chese sika bi o modie ni project yom ka so maye ni nyina aye nsaman project o. The muchirima manum nyai. Woma mla ni nyadwuma ye hia sanity. Hia sanity bibia na din. Na sika bi e fa nchanya mo amfa nyadwuma no. Omontia wo nyi sika no fa mo men. Tikuaka tambo so ne mfensi nansa na no empenin se abobi jaja kwa yenya ni kwantisi ni a birthday mienu bi aba yentene firi ho no na yenko se ne ye brada folubu aten de ode beba na akwasi calcium ewo manso agroyesum na ne ye ne birthday na ofolubu aten eye na musini di ma DLFM wasante mantemu kiremu ene na wo fa na de nyina akwasi calcium ene ye ne birthday enti yaman happy birthday ya minshira ne pa na woda no onye ne soronko akwasi calcium no no ewo manso agroyesum
ewo asante mantem we efi Samuel Furubo aten ene o se yemfa woda we yemfa me wo fase akwasi kasimo wo manso akure yesum na sanso na de di ho ekọ ediama Stephanie Tabi dodo na ebona mlane se eye amonu ono owo edweso eye donyina eho enegogo na we efro no ankasa na husband eye star boy a make say Canada no butu na wotire mu ne ni baby girl ni ade nyina baby girl ane din ede Stephanie Tabi adoa bo mlane se amonu a wo edweso donyina nyame nhyira opi wa wodo na onya ne soronko onfemfra dum kwado ma modo no enso twan senkuruma stew ene banku ene konkonte nyame nhyira mu pinuma woda no onya ne soronko kra we efri wo husband din the star boy a wo Canada na o se yemfa woda soronko we enfama eye Stephanie Tabi ado afra wo se amonu a wo edwoso do nyina nyame nhyira pona woda no onya ne soronko ne kra no ekodiama Solomon Nkroma wo manso akosi so na we efri wa wo yere Evelyn Nkroma ono so manso akosi so no kire mu na your birthday so senior happy birthday goes to you nyame nhyira opinu a woda no onya na sonko kra yedie ne nkwatenten ene abrabo mu mpagya ene yebisa etiama happy birthday once again goes to you Mr. Solomon Nkroma a wo manso akosi so we efri your wife Evelyn Nkroma ono so manso akosi so na o se yemfa woda sonko we yemfa ema DJ Hitman yemfa ko akatambo so ni dwumedi ahodo aka no right kwadwo me da se quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia dwumedi no ye beto aso twen ye besisi ya Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semtia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shake you amawaniaje echegusa. Oh, DLFM event center. DLFM Plaza Hotels. A dime papa. Inipate dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinemu for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwanye ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwanimu. Se wo kwa denta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9.
I surrender. No, yeah, me shabby do. See, surrender. Oh, idea, I wanna be your baby. I wanna be your baby. I wanna. I love you, 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 baby. Baby, I do. Your time, me TV do. I surrender. No, yeah, me shabby do. Sweet surrender. Oh, idea, I wanna be your baby. I wanna be your baby. I wanna. No, okay, me TV do. No, yeah, me shabby do. Oh, day, me TV do. Baby, I love you. No, okay, me TV do. No, yeah, me shabby do. Oh, day, me TV do. Baby, I love you. And all day. Obia baywa into your circles me I'ma give me photo boy no more faster chance on chance big time
time. Send me one don't know, on send me big time. Big time. DLFM 106.9. In Crawford, and Robina Zambia. Wow, baby, I'm a dear. Menyampo. DLFM 106.9. And Crawford, and Robina Zambia. Anna, Pamela Champone. Wow, baby, I'm a dear. Every day. Menyampo. Menyampo. Kasama minani tisa tofibi. Enumwa. Tachiba minani tisa nkuto nizamwa. Miro. Ada masiko hodo subimwa. Kama danu zio de. Ada ditetreme. Wana ni esi trebi ya kumajima. Ama michimwa ya de. Obia baywa. Inti osiaka samia mama donwa. I'ma give me photo, boy. No more past and chanty, unchanty big time. Big time. Send me one more don't know, send me big time. Big time. No more past and chanty, unchanty big time. Big time. Send me one more don't know, send me big time. Big time. No why me your campaign. Chimuno campaign. Why no campaign. Chimuno campaign. And why no campaign. Them must have training you to I'm training you to 1, 2, 3, 4, 5th book of Moses. 6, 7, 8, and 9. Last book of Moses. Oh, fine, you go. Am I training you to I'm training you to 16 minutes after 8 a.m. here. There's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Special good morning going out to you, Lawan. I like to sign up, hey. Black Wabina dance here live and now pay special good morning going out to you. Now, experience the ultimate in comfort and luxury. Your Fosu Plaza Hotel, Kofodia, and I make comfort the Amawa. Your Kofodia at the Chimna for Butan, so I'm ready to say identify for her. Now, looking for that comfortable, luxurious room, I'll pass out Dana Fay. Look no further. At your Fosu Plaza Hotel. Events grants for Honor, come pa. There was salon or restaurant to her. Local and continental dishes. You know, Sabeka Building for Fosu Plaza Hotel. I don't want to front penny for. I don't want to see your reservation. 0530 45 8834 0207979 Your Fosu Plaza Hotel. Well, luxury meets comfort. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. And what do you for Fosu Plaza Hotel 10619. And I want credit and part of me at just some dead. Good news. Minima for her back and I'll be a new branch of Opoku Samaira. There be a teacher me patch of Fabra. If doctor won't hear come pa. What the arena chimunya yourself last stop now. Me dima for her back clinic. Dr. Timer that's so sebra. Opoku Samaira. For quality healthcare, brother fee. Doctor won't hear. 0244 774 282. Big time. Send me one more done. Opoku Samaira. I want a doctor. Give us speak capsules, give us coke capsules,
Give us a bar mixture. Give us cool capsules and a boapa. Very effective for waist pains. This is in a year, what you drama bread. Ebasana fi wapon waposun na yo ya. We are chewing ya resabe pacho my main come for. Give us cool capsules and fama. I am Timmy Hawa. Mount Sanka. Give us cool capsules and papa. Give us speak capsules and all. Premature ejaculation. Bema would do to about Kumabwa. What them wanna go a baby? Mount Sanka give us capsules and sexual weakness. Oba General National if you want to me a bedroom yepa. Give us a bar mixture. I don't know support your immune system now. Put your malaria, typhoid. Out of a John days. I was too appetite now. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. Man sank be a bebo papa. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a baby at all. 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. 20 minutes after 8, coming up next on the show, the discussions near the brow. I'm a flat and I say, and sure back with you, some maybe at Nasa. Yes, Macadu say, Ufia. I'm a Jimmy photo, boy. No more faster chance, unchanted be. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Tell me one Father pay you come out. Father face pastor one chant big time. Minyambo, Minyambo. Okasama minani tisa tofibi, enumwa. Tachima minani tisa nkuto, nizemwa. Miro, amiro. Ana masuko doso bimwa. Kama don lose yo de. Ana ditachembe. Wana ni asitrebie bumagima. Ama mitrimwa ya mide. Osio bia baywa. Inti osio konsamia mamadonwa. Ama jimi photo boy. Number fast and chanty, unchanty big time. Big time. Send me one more donwa. Unset me big time. Big time. DLFM 106.9. Nkofasudia Robina Zambia. Wahu bibia mama dia. Menyambo. DLFM 106.9. Nkofasudia Robina Zambia. Ana kwamre champonde. Wahu bibia mama dia. Every day. Menyambo. Menyambo. Kasama minani tisa tofibi enumwa. Tachima minani tisa nkuto nizamwa. Miro, amiro. Ana masuko hodo subimwa. Kama danu zure. Ada ditachembe. Wana ni asitribie kumajima. Ama mitrimo ya mide. Osio bia baywa. Inti osio konsamia mamadonwa. I'ma give me a photo, boy. No more fast and chanty, unchanty big time. Big time. Send me one more donwa, unsend me big time. Big time. No more fast and chanty, unchanty big time. Big time. Send me one more donwa, unsend me big time. Big time. No why me your campaign. Chimuno campaign. Why no campaign. Chimuno campaign. And why no campaign. Them must have training you to overstay. I'm training you to my 1, 2, 3, 4, 5th book of Moses. 6, 7, 8, and 9. Last book of Moses. Oh, fine, you walk. Am I training you to my overstay? I'm training you to my me don't me don't. I don't know you. Yes, I want you. Don't me.
And to ourselves for Samia Mama Donna. And you won't go pastor. Pastor, one chante big time of power. 106.9, 24 minutes after 8 a.m. here. Well, special good morning and Command Chief Superintendent Emilia. Airport Division, your crime officer, Auntie Emilia, and pay what promoter say special good morning. Going out to you. And Chief was up here. Also, whatever, and pay your chama papa. Bushia, Ebraso, you had the discussions, Ebro would deal. 106.9. Swamai beye, swamai enye ya, yentiman for, yenye behe, swamai no betumi agina brane. Womai no, etumi afane ntoma pa efra. Wobi mfiri ni cross, wobi mfiri ne mansom beye womai Ghana maye. Yensom. When nipa. No one will come from his whole country to build Ghana. Ya bebe de a better Ghana. Ejinami ni umi no so. Anapay, ye di nkomo, and as usual. Ishwa ba kodwe same bi atena se. Anapay, ye pesi ye di nkomo na fe yema etiefo nso bre. Na won so what do I drink? What about Johnny live on Facebook live on YouTube ba na won so wa share link no amofoforo bi nso etumi ahwedwumadi no bi na anapay. Good morning. Yeah, good morning, Bracobra. Yes, baby, and anapay ye na ye di nkomo. Yeah, sure. Kwajo ankoma me pesi edi menim se wadu ho anamo edi wani edi achiri papa and the idea very very disturbing and Ghana for kra beka say sa institution omo ho and when adwuma kra ne saying Ghana Labour Commission Labour Commission ene yatu on this National Labour Commission. When you made any saying, do they exist? And what do they do? Kwajo fan common na fi yentwaso. Right, Bracobra menas na yenche na tifo muti frechichi tifo joso papa. Na yenchia yenuano muslimifo no. Na nkasa Yakopon hira wonom se omuyi nefu amakoma kwaduo no nkron waduasa de si honom bosome. Ede ya kwanchene ama wiase nyina dimu wadaebompaye de maye no Yakopon hira wonom pa na ahoden bi omohwere ye no ala ema omonsanka no mohomo omama fofida no so eye kama ene ye nuanuma muslim fo nyina ye momu nyina alaba musa Eid Mubarak alaba musa nyamu nyina kese anopai na senior anopai wo hwe nkomode atudwa efa di National Labour Commissioner Omanyimu bisa Ghana ni kra waku school adu achiri bisa na se yakasa National Labour Commission fo ade na omoya ontumi nka nkyerɛw oni bibi obegina so na ode aka kyerɛw efri says ye beti National Labour Commission fo nka wo manyimu na adwumakuo bi ana a group of companies bi anipakuo bi atuatua eco strike se omo nya adwuma na nsende beto dwa se krusak ne ekuku ahodo a mo kyerema omo nko adwuma ne ade no behu na National Labour Commission for the nkrata aba mo metena se na yenni nkomo ne yensiesie eno pe eno oman dodo na yennim Ghana ne wotie me anope ne menim se wati National Labour Commission for nka so mo ye bibi kyerɛkyerɛ amanfo yetu anamon bi ekɔ nwumanwumam ehwɛ ne mo yekoso ehwɛ nkratase mu nwuma no contract ahodo menim se National Labour Commission for no Ghana for te omon kan dia me de da meto omon kan bia na ye kyerɛ demonstration bi akoso anase strike bi ekuo bi atiatua adwuma kuo bi atiatua se ye nya adwuma eno pɛ no mutumi frɛ wonom ena omusi nkonwa asada ne de yente ho asɛm bia the Black Community National Labour Commission na omo establishing under the Labour Act 2003 Act 615
omo functions ne do so pa mo kire mu a eno no ye independent body aban ntumi mfa ne sa enwureguram enkire omo de yeso omo ye okay but ene institution e sen ka ye independent body no aban ba a dwumadi esu sesa omo kɔ ne sɛ de amammu ne tie na so bad. National Labour Commission is supposed to be an independent body a ehwema apaidie wo manim ekonkan na nie dwumadi ahodo mu die no sɛ bia ɛsɛ mutumi settle industrial dispute ebi adwuma kuo bi ne adwuma wura no ntem mentem ho ase aban na adwuma yefo ntem ne ma bi ye kɔso no tumi sa atenche ya bam asisie bi ye akɔso mentem ho ase asɔde ye de obi ka ye ntua sanema wo mu nyina no mo ho kwan so mo bam no mutumi siesie adwuma kuo no ana adwuma yefo ne wo adwuma wura no ntem na bibia tumi todin eno achi investigate labor complaint se bia bibi kɔ adwum ekoso adwuma mu a ebia na kwasie bo ya bam asisie bamu eda se adwuma yefo no na ebu adwuma wura ne kwasea a mo nkyira mo ho nya adwuma ne yensu bosum do mo park tua ana se bia na adwuma yefo ne ye adwuma denden eku omo ho pa na nso na wonu maketua ma ana se ketua kura de ma adwuma yefo ne ye amina sisi a ekutia etietie adwuma yefo ne fa ho de esu a ni nyina se National Labour Commission fo no tumi yeden ebem yebeka ne se especially unfair labor practices yedi ni pa ye adwuma bro na ho oden so ni nyina ye niam ahodo a ese National Labour Commission fo tumi gina mum ese mo act as mediators and afin so ye arbitrators ese mo promote cooperation between labor and management to ensure state industrial environment ese adwuma ahodo wo man Ghana mu nyina no se ye abannwuma se nya nkwankre National Labour Commission wo ho kwan se otumi hwɛ se adwuma ahodo adwuma wura no mbedi nhyehyɛ so na adwuma yefo bedi nhyehyɛ so na aboa na nnwuma ahodo ayɛ no asomdwe aba na nnwuma na atumi atumpɔn akɔda ne mu but den ye huni yet omanyim ye beti National Labour Commission fo nka agye se obi ye oyekire onye adwuma ansa no mafa o metena table ho na ye nkyerɛkyerɛ wonim National Labour Commission omu promote cooperation. It fosters effective labor cooperation between management and employees to ensure harmonious work. Esa bia yo mo ye adwuma ne se ntiase ye adwuma na obi atene ho ase hunu se adwuma me ye osim adwuma wura mu me kwasea me nso a me ye adwuma na me so ye mu me kwasea. But what is going on in this country? Obi amfa obi aho e kire din ese mo enforce decisions, enforcement of decisions. The Commission has the power to enforce its decisions, directive, and orders to ensure compliance, including engaging in legal procedures to ensure compliance. Ese o minor National Labour Commission no etumi ho nsenhyehye ahodo a efamra kwamu fa adwuma bia ho no se ye adwuma. Ese o mutumi ma emra no ye adwuma. Kojo so obi ye adwuma na ofil se na adwuma wura ana na adwuma mpanifo ekwan a wode ne fa so no enkoya the right channel say was so called Labour Commission. Yes, National Labour Commission for. And Ghana for do say nim sadio. Omonim. I mean, the majority of Ghanaians are not aware of nkoma yede na no pay. They say nipa ni yebunu kwasi asi yebunu kwasi ya. Make say obi kura fa adwuma ye ni bi ka be ye mfe de wo ho wantua ne ka. Sika na hye wanya kamafo. Wa ya bepem ne obi anka bi ama ne bepem ne yebu no. Bokɔ yen companies akase wo Ghana ha ya. Adodo na ye Lebanese ne China fo nyuma akase akase titiro mo ye saa 24 hour economy adwuma machines e ho hyehyehye ye mpese be bo company bi din ko hwe ko ye mo de Ghana de hye ne bi fa so koda ko hwe adwuma mo ye ene akatua de ma won panini nya ne de awia na company ni tua no to a Ghana ni na wo ye adwuma ne so obewu se be ye den emfa pani bi aho enso ye wo institution e se hwe saa ne ma no so o mamu a emfa obi aho adwuma ne yantu akatuam butantim de tia netie de wo je ne no na abegye enipa ya adwuma na dwedasuo ma na afo de da e ho hye ye mfa no ho obi anka bi ma no na ekoba se company no kura bu nipa na kwase na nipa na kura behia kama for de kopiem ko National Labour Commission kura na eno so be ye foolish case yanka bi ma no because and I'm reading this from Labour Commission for one website so say Labour Commission for no
wɔwɔ ho kwan wɔn ka mmerɛ mu no wɔwɔ ho kwan sɛ whenever there is vacancy so obi pɛ adwumayɛfo a ɛwɔ sɛ wɔkɔ labour commission ɛhɔ kora meba ho ne nyina dɛ meba ha wahu yɛ obi a ɛfa ne sɛ adjudication mmerɛ mu no ɔmo na mo sɛ ɔmo tena asɛm so di asɛm sɛ nka adwumayɛni ɛne na adwuma kuo bi ɛne na adwumayɛfoɔ nya asɛm a yɛmfa nkɔ kɔɔto ɛnka wɔnom adjudication wɔn na sɛ ɔmo tena so ɛhwɛ de yɛ tu yie ɛnam mmara kwan so bi kɔ so ɔman ga na nnwuma yɛ ne ho nhyehyɛeɛ ne nya ɔmo ne kura wɔn sɛ ɔmo tum ho sɛ adwuma bi a woyɛ bia no nhyehyɛeɛ no contract a adwuma wura no kɔɛ ne ade na ɔmo sɛ ɔmo tena so ɛnyɛ court ɛhɔ na sɛ ɔmo tena so but ekosi sɛn ɛna obi di akɔdan court a yɛ dan ka a ne nsa nka ɛnso yɛ National Labour Commission ɔmo amia ɛno akyi so education and sensitization ɛhɔ kora na ɛyɛ na ɛyɛ me ya no education and sensitization ɛsɛ sɛ National Labour Commission foɔ etimi ni adwuma wura nom ne adwumayɛfoɔ the employers any workers any employees ni tumi din komo etumi kyerɛkyerɛ wɔn adwuma hyehyɛ te sɛn de na yɛsɛ yɛyɛ wokɔgye obi adwuma sɛ wo yɛ a ɛna mɔbɛ na yɛsɛ wotuo bo na adwuma ne kɔ n'anim wonto so wɔfa obi adwuma de na yɛsɛ wo so woyɛ yɛkyerɛkyerɛ wo wasadeɛ nyɛ sɛ wo nsa ka adwuma nti de ɔpɛ na ayɛ bra pɛ na ade kɔ adwuma no bosum da na we expect your salary and I say payment no ese wudi adwuma hyehyɛ so wukɔ adwuma sɛ de sɛ wunna fie sɛ de wo pɛ ne nyina sɛ sɛ mutumi ema education na mo kyerɛkyerɛ yɛn etumi kɔ yɛn potem etumi bɔtaguro eje mmere kasa ma Ghana forte yɛn ka ba kyerɛ din ɔmonyɛ when was the last time South East National Labour Commission for ebodwa data mo kyerɛkyerɛ Ghana de hye when was the last time I would be wo mamu a sɛ wakohu sɛ National Labour Commission penifo mponti radio so na TV so kura kyerɛkyerɛ Ghana de hye enso ɔmo wɔ PRO so hɔ no ɔmo wɔ mpenifo abosum do ɔmo gye aketua wɔ manyim wobɛto ɔmo nka agentokwa bi asɔde yɛ nya adwuma yɛ de aso agu fam na abɛto ɔmo nka sɛ ɔmo afrɛ mo mmara no mɛtena se come to the table de yɛ negotiations ɛno pɛ no munim yɛ wɔ kurom a de aka ne nyina mato agu baabi ɛne sɛ sɛ ɔmo tumi boa sɛ nka obi ɛpɛ adwuma those days so obi pɛ adwuma ɔkɔ National Labour Commission hɔ no wɔkɔ ɔbɛkɔ ne companies ahodo a mo pɛ adwuma yɛfo na mo de ɔmo krataa sɛ makugya ɔmo contacts bibia wɔ hɔ no mo kɔ a na wa apply through them ɛno tumi boa ma negotiations ahodo ɛkɔ so ne nyinaa no wonya ne direct boa wɔ Ghana fo dodo tempo ne nimabuni dodo kwan sɛ ne nim sɛ obi ɛfɛ ne sɛ National Labour Commission tumi pɛ adwuma kora menkɔ Labour Office kora ne yɛmi sɛ Labour Office na nka sɛ yɛsɛn kora wɔ manyim Labour Office ankanya hwe kranka every district bia na esi enya bi biza anwe se Labour Office wo Ghana yes e dodo sen wo Ghana na just ask yourself ada yen constituencies ne yen district no Labour Office na bi wo ho a Ghana ni nko padwuma ya nko obekọ no office ho no nko obekọ na amanfo na se enwuma wura no de omo kratas no bedwase ye padwuma ye 40 ko benya bi kura ye no wakọ ko se ebi yen district ne kura dodo sen ye wo bi e wo ho ye ni bi e de tikrum ha saa na nipa nso wɔ hɔ no ma yɛtwa ɔmo ka bosome na adwuma ɔsɔ ɔmo yɛ no wɔn mo nyɛ DLFM there are some institution bi wɔ man anim a kema akɔ yɛ de sɛ menim sɛ sɛ scrabble free hɔ de a mente aseɛ because the major two institutions say ketumi boa ma nipa setenam konkan ɛfa nnwuma ne adeɛ no woyi National Labour Commission a anka red control for ka ho kɛsɛ ɔmo nyina no wɔnhyɛ da hu ɔmo so mfa so wɔ man anim o wɔnhyɛ da hu existing institutions are acquire no ho say ntiase wo institutions wo manim National Labour Commission red control you can name them e wo ho so bra ko bra de said ye wu no te se o man inside da hu o mo so mfa so de mo man enso bu sum du a etu amoka why so ndimi de mesra Ghana man pani ye resetting nice ye resetting some of the institutions ne bi ye mo muntinsi krom omumra bonte mekasa na Ghana fo ante omonka me I try sanka me no omo national PLO be de nkomo me bo ahoma no bo ntumi amfa ko no one few yes me bo ahoma no ma no koye but wamfa we want to engage them no muma Ghana fo hu no o masede de opa adwuma ya wonya bi nje no hifa no ko obenya adwuma ni bi aye na yetimanyim adwuma yefo bi de adwuma edi agro adwuma wura no mboka emfa obi aho apa adwuma apa de opa bia ye nsoa nti betuma ense de wo pa bia
na aban ne boka obi anka ho hwe yɛte ɔmanyim ɛma adwuma yɛfo yɛ adwuma brɛ aketua fia so wɔba singlet ɛwɔ kuro yim obi anka ho hwe because the otetro na nyane de adi ɔno adidi ame a wa fam ne opanimu bewu a na asɛm ana ɛmfa no ho bia bibia de amanyɔsɛm obi atua atua mpo ɔba pere bia ka bia ma no come to the table agragros a yɛmfi no na yɛ ne politics na ya brashe so na adwuma yɛni na hunama ne saa why so supposed to be an independent candidate a buy solely senka me boa na o ma na o mo yi adwuma no ene adwuma wura no mutam koye we beg them o ma yehu se o mo wo ho na just say labor commission here adwumayefo kamafo no ene ye adwumayefo ne adwuma wura no won kamafo yes act as mediator between the emphane say employers no mo fa amanfo adwuma no ene employees no ye mediator ejina ntamu ono no onko benkum ko nimfa se adwuma wura na adwuma ni sisi na ese labor commission ne atumi tenase no mka bi ma adwuma wura mo de ma to yie ma no saa nso na se adwuma yeni no na adwuma wura bu no kwase a ese ohwe no waka bi na ode ye to yie but ne nyina no enko ye ntehwe si yebu amanfo kwase na obi abia adwuma afa amanfo adwuma wantua ho moka wada ka dan de enkwese hwe na ade ko mpo ne kosi sei me mayankofo pije adwuma oda companies omo ni me de nkomo pani je so hwe kwan pa ye de kobla ne nam so wa esenka asoye ne kabi ma no wo de ko ya hwete sam ne yasan kudi company ni wura nachi Libanese fu ni ye di o machi ye bu Ghana ni kwase asa but as we entesa go to other countries na ye mpanimfo ekoji hu nimdie free ye say obi abasum bia na me ko school wa ha na mo de bo mo safo hene nti o mo kwa asa na eti wo ho ana. Let me ask our leaders. Yemi say what mo say school na o mo ko ya na me ko school Pennsylvania na me ko school USA na me ko school Canada na me ko school ha no nti o mo kwa saa ne ma na ya o mo ye ne ha no eye saa ne wo ho ana ana ya de ne bo apayo emu oya o emu oya se ya boa ma adwuma yefo diye se ya boa ma adwuma wura anom diye ma mo adwuma konkan ne ye de ye wani pa hweso nanso o madeda no mo gia kitua it's so bad timi de mesre National Labour Commission mo ho no mo man yente o mo kan say yes indeed they are there and they are working na Ghana fo hunu say yes o mo ye adwuma if is a man for bre osumase pa ene mebuntu do na enya adwuma onu mi say some companies bi wo kura mpo na mo pa adwuma yefo obi anim ho we o mo nim there are some companies per workers a mo do o mo krata asema ko National Labour Commission but obi ani awe obi anti ne nyina nam ewo wo ntwetwede saa se nkomo botaguru emenye hunu de yekoso yente ho asem bia which is not fair. Companies bi kura mpo nim se ono kura pa obi kura adwuma kura mfa ne krata nkoma National Labour Commission for no de kwakura ho no mbebo ma Ghana fo anya adwuma ye yenya eno unemployment ne kosora but we be kwa that company de la vacancies say senke ye fo adwuma ye fo a bi kura mo de yakwagya enso ono won kama ante na chire din sa amatraso I'm telling you tie besere wo mo so mo ho ampa omo ma Ghana fo ante omo nka yetena ha yentan obi enye obi aketwe yetua na ye ya no na momu no aketwe bi a wo je na ese ho adwuma na wo ye den wo ye yetuwe sabe ye soro na se ye ma adwuma bobo powder na yetena fie na ye kwa ye adwuma ye pa wo ye sure se management betua ye ka no ese ye bo na adwuma ne konkan de ese management ni nya e wo ye ho na ese o munya ansa na o ma ye den etua ye ka sa na ye no e de besere omo ma o man Ghana de hye o ma mani nya o mo so mfaso na ye hunu se ye obibi wo ho no ma o mo na mo ye kamafo e ma adwuma wura no ne adwuma yefo obi pa adwuma kora he na yeseme kɔ na mo kyerɛkyerɛ subenya hodo ese oda na die we ye tia mra we nyanya ni sei na ma nimpa te ne ho aso o manim na mo adwuma yefo na adwuma wura no sente saa de opani se de yekɔ ni die metumi aka ne se National Labour Commission ni de tese wuo e wo ho keke but mfasuo ni so e ma oman ma no right kodom me da se anapa for 3 minutes after 8 am here my tie phone so emblem na fa anapa nkoma ye die no won so forward venture fabra 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Mira Medioso. Arrive and sana pay wapum to say. Yamia dum nabuswe. Yamia dum ye huye papa. Kachire nshira se mechiano. Ojo so papa. Na enunti na mitie mu no anopei wa mamira. Mira Hitman. Me ye adwuma wo Aluworks.
na that day me were off number farm me could press serious. Yamin kwa coming Saturday. Unim compensation on the mommy 200 Ghana. Na me say me call my labor officer no catch them me say baby am pay no me fenko. Monfa TUC so nka ho. TUC womu ina aka ho. They will go and take money. Mira and ne this I say labor office for kon human inspection. Me started Juma 1985. That time no one labor officers aba. You have safety rules. And now Uba Chinese for new money ade. Helmet ni ade kran ebi ye maumbi. Safety boot ni safety glasses kro omun shebi. Na tempeni for no beni nam ho. No mo be sika kodi. Omanya ye bia basa. Ye bia basa obia pesika. Na me say Hitman ya muta batema. O de da mo be ba mo call labor office on call hwe. Send your why. Na dey am time say workers sorry na labor commission say ya de mo court. Yet your man ya ketuanye parliamentarians mo edru every 4 years Muji end of year benefit. Now Kisika ye de ma Muti your man na mucha workers end of year benefit. And now call retirement apart from Osinipiska. Nkokrafo G 400 Ghana a month. Ushen Nkokrafo a year private security. Ukas Omano ayawdinti hwene omana ye. Na CEO no jiwa be 1.2 billion. Uko school heaven. Na worker mon dream workers ho. Na already wo omen me bona baso Mr. Bampo closer 4 penny of Fatima civil servant. It ya civil servant for one pie man. Me rounding am in adwuma. Reverend Yankopon ka won so ho pay. Good morning. Hello. Good morning. Yeah, good morning. Me ba sure for say. The patro bibi ntimi family en tu jara kra. Hwe asemo ya mu kane na me hwe kwan san ka mu be ka asemo di da. Eh masa hwe me pese me ba company bia di hwe mo de mo bra tema free zone. Sa company si aye iron rods anyway aye janwo djuma no. Masa be hwe djuma Ghana for eye wa ha na be hwe aketua India for wonu mo edi tua ye wa ha masa nipa brawa man we mu masa asemo ye me hwa kwan se mo be ka asemo we pa he mo ka asemo we ma just say debia mi tie mu by and that year and that mo ka asemo we ma eh masa me se mo de mo bra free zone me mbo company bia din company so mo ye iron rods ayeye janwo adwuma no masa hwe adwuma Ghana for eye wa ha na betie aketua ye de ma Ghana ni wa yeah nyame ka mo wa won nyame nyedwuma wa Yankopon enka won so ho anapay. Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho great to have you anapay wa pom design. Nyame adawro ma me ho ya pa. Ma me too great to have you. Yo me bo enshiraba abaso anapay pa. In fact, wakasa pa. Hit me ba tema fresh me koye adwuma wa habo. Bibintimi mfa company ni dey to din entubia na me ye casual worker as a tally clerk obi oye adwuma wa habo bi animi ade a friend tally clerk ship oba ye na ye yi mu nneoma no so wo be gina company na name number of say sugar o say mo say den mu be yi a break time so a ye ko break e wo ship no mu aduane a wo pe bia broni ne be ma wadi bibia opebia obedi but unfa aduane ni empia bonten emba unfa mpie ship no mu emba bonten so the aduane ni na obedi agu yem kra be mu adi na wonu ma dia bibifo na mo supervisors ne ye se aduane ne se broni ni di ma ye dia obekọ broni ni ntia akoka kire se no aduane no doso number 2 na omutua ye nka in dollars no mudi tua na bro bibini na ko broni ni ntia akoka kire ne se $1 na so what a crime ye wo kroimu na sign the news the Korea ni atintasuo egu Ghana ni so because of ejuma why did me dey China ni holding responsible catching and say otini memu na oye sei ye mpanimfo no ekọ akire ekọ jisi kafi wo omo nti ama abrofo no so omo bagana no omo fa ye adwuma mo wo mo muye because we have sold our integrity with money
We have exchanged our integrity with money into Hitman. Obi disika to adwena wa to power into your baby and all the way. Ye papa Evans Beckham say nkofo bebre timi koye security ni na say for ode broni ben na obekonu kuma obo say over 60-70 years oye security. Because of poor management, penny for na makoji sika kese na modem no wonder. And it's no move bewu no more wie ya basa. Ora Hitman ya minstramo. Right, great you have here that Sianope. Good morning. Good morning. Me pa choma minti wanope. Anti magi ma minti yo. Yo, anope mo badwuma nsraba, nyame nsra kofi. Hitman. Madwe mo abie. Anope nsamo amokan. Ayawrehu. Say yeti ye mem. Na ya nkoa amebinom. Ebinom didi men, ebi nso komo de won. Hwe adwuma ye 4 government workers. Sika won woje. Enuru baby ya. Adai. Nanso mo amogu parliament ho no. Mo sori amode mo prakati antumu. Ede ayem ho yi. Na workers na eye adwuma masika ba me anya bidi atua moka no. Won wo de da bia no won sugu won yem. Ye besre. Empanifo ne toto ne ma yi o. Sade na menu ya ba ma kan. Obia nya 70 years guso eye security adwuma adan bone dan. Wakwa na ho mediem. Anka so live fine. Ekwamu adi ne ntije wokoye. Aha ye nhwe emesiriwa ne nkwakora ne yie. Emrantie ne maba awanso a won nya adwuma anye won bere. Enti ayese o my Ghana no timu a na yete se no mie bi na da yeso senso be ni bi ni yasoa ewo ya pampa mu na ye di chinche se me se ya de ship besi ha abrewo kitapo makora no ya de ship shi wo se ye de na ekwa wo bekwa brutire adan ya te ya memu o me ya ho dwuyen a o me bibia wo mu anyame amfa bibia ankame yen enso mpanifo na bra no wudi emebu no na nkiri ma ba ya dan mu pesika na se de menu abai ma ende ni munye sika na mu bewu amawie ye nyefe na mu de nyina etaduro no adan mo hwe mebu ni yie na won nhira mo mo men fa so pa emra mu na mebu ni bredodo okay obo wa na katu ya nyakura o ebi no guso je 500 600 obewi fomwa kwadwuma no asan reform aba mrantie ne maba wu fani nyina ye adwentwen ne wo hawo ne amanne di obedi aya den gari no awon we na wo we gari go yam na gari na ho den ben de wo hwe nka ho okay onya si chire boss of mawie da bi anya ne sa enka wo te wo mamu de esa wo enjoy enti mpanifo ne fa se pa gu akwan ema mabun no ho nyu won kakra no my Ghana e si apene dodo mo sare ana mo ba mo homra ne no my Ghana nya 69 years ye 69 ni o my Ghana ko na ho megie mo enti nkade adure ye mabun ne na ebeto aso enso hwe ne ma ye wo men apetia pansama ye de ye hwe ye nye ye kontebe hey Ghana nyame hunu ye mo ba wai mo nyame nya adwuma anti magisi wo man Ghana ye kontebe mache hello good morning your first say your friend committee 1 mamiti wanna pay and there are some marking me de papa na ma yesi me pay ishilaba kojoni number na nka makama asem nyina de akere no ma asem of labor commission up to na echina kwa asetena ye djuma omabumi kwasia menye hwe menye boni bia wedwuma mu omufa plan no mu de yi media betinfie bi yiri kwe jame school fees sem ayeba de ma san akodi labor commission since last year and yetna se ye ka asem no up to now echina and the last week no mo de letter of the blame say echina yebetena so aka asem no iti asem ya mo de abai de asem papa mo bom chi no mo nyo mo djuma yi mpese mbisa kwa say by force say or so mo kita force say so mo se djuma na di for a mo gi sika de ma me ana because who call na asem no mo kana say omo nye serious bi I don't know say ye ka asem no na wudi bi ma you need to be compensated because na djuma no person mo bi na document be di mi ho ana mi ko prove here after na document omo ehun say djuma no mo di for no person mo bu kwasia me no ma ye djuma so many years about 13 years na me ka dia omo de ma me a
masa wenum be but na asem no e kira na ye kwa asetena ndi mi wi am pe mo no ma na ma fra islaba on fa no ma na mi ka asem e wo mu nyina fa nche right I say all the best okwa na okwa asem na. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Sante. Yes, sir. Ogidi ma minti wana pay. Ya de nyame ase. Me pese me hu say ye wo institution bi wo ye man no. Enyuma bia obia eye no. Omuhwe emma abodi bi wo ni nipa na ye ho ana. Efiti say ye tie radio program aya amumudi ye mumu adwuma no. Mi ntimi hu say ya no on be fa report bi de ko e de tutu ebinum de ho de a enne dwuma mudi ni nedua we no. Eteseka ehun abasobo de ba enene na awotwe enya afi kura asem efi say mudi Ghana ho do ene ahye mudwumadi ni nyina ase na yanhwe obia abaya ponti ni se onne bibia no yemi sase omumu hwan pa na wetumi aye medwuma sene se afi ba ko pe yedi na bodi abra ni se wodie dwuma aban ka se di no okwan afaso di ye nyina oboso bodi eni minti bi da hwe municipality bebrebe ye ho nyina omo ba air condition mu no omotre omo hye kwa o ye na kokodu kwan obehwe na bola egu baabi onim asosiasi ye de na koto eho saase wonye adwuma ayawreho me kai paasa na me ye pure water adwuma fo ni bi ka kire place Lebanese forum no me ye adwuma no omo via electricity me fa ho daji ko lego ampa makun bayen son me ko bo room 13 room 14 room 15 me ko bo panifo ni nyina ma na ese omo me enko no mo ko hwe dwuma omo edi ni kro no omo bo ye de be ko na ma sa me mra ko trawo sa obi anfi me na hu nyi a won te ase di kire ye wo mo no so na ye sa de no a kire na kwala ndi ka ese electricity for na abeye ebeji hu sikedi na be no o ma chegu enyafo ede so enti o ma na ewo mu no ni ye pa se ye pe no inshira ba na wakasa ya me mo DLFM na mo da mo koso sa ye si ye ka adaje ebe bo. Okay, right. Martin made that pasa won so what to me after Gideon Berma Santi. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me bacho mamiti wo. Offer. Yes. Offer. The real company bim it is 82. And the one fire war site a construction company. More fire. Na near Juma be this. Ye wo Juma man and labor for bow. Over Pamina. Si uncle labor office near Yonkoje. Sata Momo Caribia on the man. Yankoni Yankoje can near Yankoje can no me in Juma. Oh, but she say you people me call for 2 case bima labor for. Namo company bim. A company ni export. Na why export na what the name be remu me call for Obia ma. Hitman pesa media assembly to Ghana for any. Ayen self way sisi kwa wa amount for tournament. Won hwe ni ye pa. Me kwa yina me tobi. Masa mbe no me. Me hu nyina ya nsama. Tigana fo hwe ye self way sisi kwa won hwe ni ye pa. Medamasi. Yo, so yeah, that's papa. Set one so what to me after 059340 6505 0534050 Anidaso Wɔhɔ bia ye fa calls ne kakra ana pen koma ye die no won so wadwenkyra wo kire afa ho na fe no ye hwe na ye sambre studio ha na ye ndi nkomo. Good morning. Hello, good morning. Me ba je for say that from now we dem patop en person mebo medin fa ba me kasa free tema freezo ma mentio that from now bra ba ku be the car freezo ha say no from now be chef fine omode workers wa ha fast wa enyo especially baby me ejuma say omo you see a side you for request for salary increment kwa not say sign up for no work say dem na work I over share management say
omo increase salary. Now so mo use ye. Ukakata na mo bofu. Tuba ko na best mo kebi my pa na sanse mo hia e papa ya da master. Right, yes, so yeah, that's so to me afraid. Good morning. Good morning, sir. Me ba your first saying. Anadako yadom do bro. Nana ma minti wana pay. Ano pay the da master. Mo kan yen se my pa. Abreni aya na ka se Ghana mpelefo mo nwe ho e no kre. Pese broni free ne memo aba Ghana ha. No so bitua waka e bia awa 50 Ghana. Na unyia bibine no ono di wanim wadwuma mu no. Ba ko se gare e di nsuo guso. Achire broni ne se wonhwe. Esu no di go gare no. Wonhwe se di gare ne beye. Nti ade nti no otwa ne ka sa. Ati yemma ha ye di twa hours ni bia enye. Ni twa hours ye check say we ye adwuma 2 hours ya usikani. Utimi ye 8 hours ya usikani. Ati ye the hours emfata ye Ghana fo. Abofo nam na no mu mesisi ye sa na ye nyanu ma bibifo no omu di anim no omu jiska kase. Okoka wase obusa broni no hia no se ni se wase busa opani no. Ghana telephone di anim no. Omu na ma abofo na ba Ghana ACC just say any bibia e dey fa. Ade Ghana mpelifo mo dwen ye ho kakra. Mo dwen ye ho ye na ye adwuma no na mo te ho na mo gi ho steady. Ade nti na ye na ye bre no. Mo ma ye sika anye kase. Na mo de mo a mo nya adwuma no. Na mo diska kase. Right. E da mo say e na mo boy pa. Yes, so yeah, that's a pass. Also, what to me, friend, now, what do you contribution? What do you about? Good morning. Good morning, Hitman. What you at? Hitman. Media meeting to you, my meeting you not pay. Men come home. There be any pa, model blending. A man for so back was album about social because one year about Tampa, Modern Ghana, Homogene, yet to me for India Damasi and Coupon on yes, as my money. Hitman, the air Kenya, I am paying for so much. Almost yes, when paying for say. Shakofa yenchi into the ya canis or munima or monte ya or munquechi near slay ya mamma near papanama or more pension simpone da manere de mormono or Mr. Sanya de associate into a munshe no munshe mukina ne de ya caniniano or muntuana mon no munya mayan. Miani ya to aba ma omo kwatena ho de omunya di no enye sa ne timamufo yenya di no omunya sa ma timamufo ne ya ho ntoyen Hitman nyame nhiramu onka mo ho ne omo ma basu da bia ya damase yo mate ya da papa ya busua ya fa course ne emfancy wa hanom yentumi emfa course ne biam inshaba kwadwo same bi wa hanom am zigi so adwane ya zigi imagine DJ Hitman bibia boko de nyame na dom bibia boko na esenka me be chire me so me kakra fa ho but na me we chire wa na me yes am 1 or 2 things bi o so na pe me chire wati fo na ye da o ma se o mo so da ne da mo fidi da ha na ye chire adwen so o mo so e chire o ma adwen fa ho na labor commission ni issues na mo ka ho asemi na pese me kebi na the point na me ko na ho na great we have any most of the callers na akọ ayana empanifo no say in Ghana ha no de kakra minim say like foreign investors no mo ba Ghana ha na tax no ebi wa na tax free ebi wa yetete o tax so do we man say country bia per se like foreign investors no ebe invest e woni kro ni mu because no invest big what you say but ade ba ko hadwe ni say when foreign investors no Baba invest okro ni mu no ya down for ni na bibi for the local all the local workers like the Ghanaians no ya down for na ni say ya hu nipa ya hu Ghana ni o e no be ka che foreign investor na wa ba no so yo bro ni so bibi ni o wa ka che ni say asumasi ebia o zigi uka utua zigi anope so bodua mo ma me na me nkwa ma na so na femi ndi nkomo me nti nkomo yi emfi wo me kwa ma na so na femi ne the PRO National Labour Commission ora kwa me Toteme Junior ndi nkomo anope ora kwa me good morning sir na anope wapom to say you etiefo nso jo so papa and I know say nkoma ekoso na wani de achi awon so wuti adwumadie no opese ubem na fe wuka kakra ma menti ura kwa me you metas rather no main corrective designation and be a former PRO National Labour Commission okay be a PRO for Ministry of Labour Jobs and Employment okay right and I think that of a radio station
money be over say me bem kakra. Okay. Said the chair mun kaneno and this labor commission no. Utayentia the act of 2003 at 651 that the commission by they say obehwe STT adwumayefo ene wawura no entem e wo bra menteme ho asibia beba efa adwuma akade ho akatua ho sensem leaves ene de akika ho nyina bibia ebeye menteme ho ase e wo adwumayefo ntem na adwumayefo no wawura no ntem eno ntina labor commission. That is their major preoccupation. Labor Commission and Fanipa ewe juma. So we hear a juma so they are the Diawoko rather the Labor Department. A hona so be kaya titi bremuno. Se uru school now open juma cry is Labor Office. Uko Labor Officer oh book edaho. No akuchuro din. Akuchuro certificate ukura. Any information that would be our make here through. It is a minimum you juma rent. Na me be me juma, na me pay juma for. Maybe I'm here electrician, me here preacher, me here carpenter. Na me labor department officer. No me is a book no dia mami. Na ma show mo ma ba be tro mu din say omo ye preacher for, omo ye carpenter for. Na fi ma select TV. Na ma contact you. We should not be near Dumana, no more for Duman. Denti, and no, and so your labor department, said Duman. Now, come on, would dinner to Dona, Bakujina, labor disputes are a cost war in Numa who drove our mile. Near idea, and no crack. A high dream, papa, so mine. Ghana had labor commission, our office for pay. Or mine can room for millions of people. Labor Commission officer war mine a 9. And I am a memorable baby. What show? Uku Kumasta Hojoa. Opposite Oasis of Love Church, back home. Okotema Community 10, Mayflower House, back home. Okotakradi, Anaji, and also back home. And the war head office no. And the war Rich, I opposite Rich Hospital. I hope and a head office of National Labor Commission. Anyway, Ghana is commission here the award back. And the question say Labor Commission offices then also. Adwuma force on also. And the ama in human P you honor one. And then the commission many offices or regions name any districts name ninety. And some people who is labor department and offices are a Jumaya for no run to be coho and do a here some crocodile. No abo akabiamo. So also ya not a year or soon to me. No, I refer the Amad Labor Commission. See, I feel Labor Commission, baby, won't never pay. Service fancy be a slim and I have no air cost until then I'll be all back commissioner. Then it says also back to Massey office. This is a honor pay. Right. And see, no crown, Nipa be breeze, so bit near to quite free. Son of back to Massey. Demo. This is a sabi, Biana Oak and my fool, I catch your eye. We all can I catch you in Triana and Unti, or poor Biamana Kabiaman crowd. Okay, Kabuma in 2000 Ghana City. No, they are here for car, son of Abba share AMSCC and once a month. And in fact, commission through the ministry, so you do bit me be said a bear is it may be the original office across the country. Now at me, I resolve labor disputes at every point in time because a can't dispute a word, Mama. 77 chop bani a fufu. Any Obia all come for no. You all wanted your all crack. Dispute bit me about them. And as I said, my it is standing in there was a labor commission there. Now we see because on that under section 135 to 139
of the Labor Act, a mao to me say, unkum now see somewhere to design. Yo. Ora Kwame, Totiman pay that se won swabana fi. Wa clarify issues so dia mai. Ya beje bre na fi wa ba studio na fi yedi nkomo yi. From the ministry point, the Equaswo, Ghana Jumaifo, and the Jumara Moncomono, Yedi radio so Tiana pay that so was our brain of fee. Also, some may be so besides them. Could you see the answer of Econo Labor Commission for Jishimuno? Ghana for the Donata complaining about Senate, Ejumaya 4 hour donor, say Jumara Mono, as a Mutia Senate, Emma or more Ejumaya 4. So I for be a Juma. Na nipa no Juma wow. As a regular worker, you have to pay the person's net contribution to him. Then when Tia so can be a home side Juma Urano. So when Tia and then I was sending panel in the back Labor Commission. Okay, right. The Labor Commission show Emma or Tia. And as who Senate officer, one class who complaint unit on the GSM. No one can sacred to an amount about Jumambo. Anyway, Jumeru about Betanasi. Now, if you watch it, list of workers are all how won't you assassinate Mao. Anyone I won't you assassinate him Mao. One will be a Honoma, no a casual worker. Casual worker, nature say, I found a Juma in Prim and I preach your word. Now, a Juma area. For instance, Obia, me wome Juma. The person will be Baba to feature mammy. Nebia, na say, na ochu bia no mbra premium. Sa nipa no a casual worker, untimi ntu assassinate man. But obi wo ho so a wafa, say oye manager, oye cleaner. Nebia no no prepare dwuma mu siesie ho hwe na dwuma no obi atimi ba betena se ye dwuma. Oye regular worker, onye casual. E wo so tua ne senate e de man. So, the differences ewu. Okay. Ragwami ya da se sana pe wama ye nchechu mu memory pram ya betron safro no aba studio na fe ya di nkomo ye pa wo deal 106.9 ya da sa pa Ragwami Totome a former PRO for the National Labour Commission zigi proprietary na fe no na ma no gusu kasa na open kese no ebe mu na ye beda na se se sa na etie se ye ka bibi na se at least who was our department for now so betimi be clear the air eboa Emma, some of the kind of I told you now, can ba could be womb. A whole number some cohort, number the master and na make one of so. All cannot say, Fanasabia will be war be north, Tamadi ho baby. Ebia no issue. Now, Behokana, Ebiana, a car credit or cran a new even 1,000. Sani Pakrowi. Na Okasa Sabi, men use the word obetching woman so. Ajinisika. Mouse obetching, Uberian, I think Rebecca, even quite a lot of friend Quabajinina. It mean no, Mr. Say, me suggesting say, cause a labor commission for no. Common pet lawyers. Me volunteer ma the labor ni no ni ho akodim because I was sick anymore. Me and I were issues so me say me more issues with me former employees if I say employers baby na me issues me sick baby I came baby I never bet me to one among insu uba ko tu no ube wie no me say my men kai ma say me mba free mu na me penny ni sika bi age na ya to me fa me hwa sika na aka na so do mo fa for me see iti ni nani say adwumani na wanya issue no oni ni employee na nya issue no opese bia na make like or they call labor commission no e bi one be ka say wa kofa lawyer kofa we koye we into sika ni up and down ni na okona onye It's now man so me up lawyers be mom be dia mom dia and offices no can say 4 pen the whole Ghana offices 4 pen just look at this e so mo bebre no mo pe lawyers mo nkofo ni kwakwa ni say sa the course of Ghana ni dia me do na ma ya Ghana for no ya Ghana for no Ghana ni ekum ni yoku Ghana ni o me see utia Ghana ni obi betimi foreign investor betimi about because oh mama check Ghana ni me money 5,000 a month Bibini because away, woman 1,000 crown as a be, obey money 500 cedis. Obronina who said, Juma, 5,000 could Bronina was you. It's to Ghana and Nibe catching young Obronina said, no. And a foreign investor said, no, wait, man, 500 cedis. And pass or the body the man or the man again in Casa. Naka. Iti Yani Kum Yahu, a brand new one to there.
dia ka no fashion fridge mu right matime da se papa fashion fridge mu kwayo yeah bra kobra yenna Mr. Kwame Totemase ene nchiremu odi abra yen ene wo hwe nsem a ye kan do de betu su ya na sunsune bia nhada eni ntem biasa ena ade ba ko nzira me ka kire se nka de papa mu no ese yenya ye district bia no ke tumi nya labor commission ho no ma so ye hwe apade su ho no ma nkaja mpotem ho fo do betumi adwan atoa wo no na hwe se wo mamu ni nyina o labor offices ne ye maako sen 4 and 9 pe enti ya me ka kire se ye mpani fo no ma ehia omama fo na nkasa de ehia wo mo you get it is it se me Ghana ni betemase ye ya isi unini o omamu ni nyina aso ye hwe apade suo no eye maako 94 in the country Ghana no yen regions in the year 16 count the number of dresses we have in this country approximately almost 270 something na mu for pe ene ye wo aso ye hwe apade suo na se mpanifo ne yani ne yie ndi for that matter yen tumi fa so mo no bebre mo labor offices for no anase adwumayefo because even if you have the under resource, be clear na mukamu ni akade. Oh, nti e besere mpanimfo no. Yente ze o mampani atuatua da. Se na ketua nye ana ye o ma na sisi no. Yente ze minister atuatua, what bi da? Yente ze MP atuatua, o mu botomu ye, o mu dide mempeche. Ordinary Ghanaian na ye se ye hwe. Ne yede ne mapagu akwan no so ho kire na enye kamafo no mpanimfo na yi ho nyina firim, enfo wo mo ho kra. Matumada. Nti e besere Ghana fo bre. And your best other companies and institutions in Swa, a minimum failure of Montreal workers, no, your friend is a senator, no, a so many who be because of man, land your day, but boy, you man home when you're seeing your boy, you can't, dear, you know, you may need who you money ye, ne fear a you may run in Jessica, who's about to bed day, a bad day, and dear seeing your boy, would you may need Nimraso, no, you man and Quankai, no, 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 swako or no, so your funny, you man so no, no, so I can't be young Quankai, say by your mind. Ye never could see baby a boy near to me the bush as I say your pentis are ya chama bed yama depending for them so no more labor for no right no to Tonyama. What do me that say this one says good morning bro I'm listening to you live I'm in Chakesi and come me old man MK Asamoah formerly of Oda Government Hospital wish him well we if in the man in a Felicia and afi I took Kwame and not forgetting Ochiame so messenger and pay what they about and no pay no and also Eddie and Abuso Brasso I was here. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Enquires production team, executive producer, Inshraba Kwadwo Samibi, or Rasamo Kwadwo Kwasigibi, Edieko, technical production, Bibia, Kama DJ Mario, Edieko social media, and also Bismarck Eduseman Bize, Ediago Pramason Samagudi Musambaye. Once what would you near that say? Yenda Lumba is super natural mineral water. Say, you're from Hitman, from a Brakwabana, Margin.